Iweme 1 yangena la inyaweni ngisagijima la indleleni ngisakulenda ukuhlanjululwa khona abantu bese beyongena egethi lasezulwini because abantu insindisi bingasekho nokuthi indaba ukuthi abantu basindiswa igazi lika Jesu ini bengingasekho yonke leyo nto leyo nami bengiyibona nje ukuthi ayisekho vet imkhovu imkhovu engabantu nemkhovu kodwa imkhovu yakho bengaso bingamandi nje ngisahleli phansi bese ngibona enye indoda etshanini iqhamuka nje ngaphandle kotshani iqhamuka yacothoma yazi ngiyibone le ndoda uthi usathane phela lo uqhamuka lapha qhamuke le ndoda icothoma iqhamuke ngathi yandlula bese ingena phakathi la etshanini ifika ihlala ngihleli phansi mina kanje ngihleli phansi kanje bese le ndoda izohlala la eduze kwami ihlale la sibhekane kanje ibheke kimi kanje le ndoda le Jabona mongathatha le mask. Soba nayo yonke into oyifunayo. Khuluma hey umuntu wakhona isigebengu lesana. Isigebengu esikhulu esiqedile isigebengu angaze ngimbone umuntu wesigebengu kanje. Athi thatha nansi mask. Wathi uma ngiyithatha ngizoceba. Ngizoba nayo yonke into engiyifunayo. Kodwa wathi ngizophila emhlabeni u22 years. Hawu. Ngicebile. Ngizophila Welcome once again kwikota 2 Media igama lami ngumduduzi ngwakashabangu sibonge futhi ukuthi siphinde sahlangana uyazi ke nje uma utholele channel yazi ukuthi lana kuzokhulunywa nje indaba ezimnandi indaba ethinta umuntu kanye noNkulunkulu angibonge kakhulu kubantu ama returning viewers laba esaqala nabo nje Glokhani lokho nikhona ngicela nje ukuthi nginibonge kakhulu futhi ngithi nginithanda ngendlela esimangaliso ngiphinde ngithi kubantu abasanda ku subscribe mangabe ukuthi nje uyafika uhlangana nale channel or usanda ku subscribe ngizothi mina you are welcome siyakwamukela ngendlela esimangaliso futhi siyakuthanda nawe nje commenta ulike wenza konke nje okwenzwa ngabanye bala ekhaya okungokuhleke siyakhulisana nje la ekhaya akekho waziyo thina nje sisizwa ophezulu kuphela ngiyabonga ngalawo mazwi lawo nje benginibingelela namhlanje ke sinenciko ikhona ibuyile futhi uThembelani la ngamandla une message angithi ke abake babukela nje upart 1 no part 2 bayazi ukuthi ayiphelanga kahle kukhona even no part 3 ngoba manje soqala wona isaqhubeka le ndaba sifuna ukuthi size sifike la iphela khona yazi indaba ayikho mnandi uma ngabe uzoyiqala uyishiye endleleni ake simbingeleleke ekhona ubhuti uThembelani la ngamandla siyabonga kakhulu uphinde wafika futhi ube nathi namhlanje nesikhathi sakho nje siyabonga Nceko siyakwamukela futhi amen ngiyajabula nje nami ukuthi ngibe khona Nkosi yami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen nayi siyabonga kakhulu asivele nje singasamoshi isikhathi uyazi wena sagcina kuphi namhlanje ngifuna ukuthi sagcina lapha ngoba ngiyazi ukuthi unama plans athile uyazi ukuthi okay ngagcina lapha yes but ngifuna uqala la namhlanje asivele siqale nje la wena uplan ekhona ukuthi uyazi ngizoqala la siqhubekise phambili alibonga igama lika Jesu yebo amen Nkosi yami bengifisa ukuthi ngoba before ngiqale ngiqale nje ngikhothe iscripture Nkosi yami ngoba lento lelo faze ngizokukhuluma ngoba ngiqhubeka ngathi seqala manje ukuba personal kakhulu ngahlahle sekunezinto engibona ukuthi nama ngiyikhuluma nami ziyangithinta futhi nami kahle nami ziyangithinta lezi zinto and angazi bazalwane maybe kumele silalele mhlambe ngomoya yes ngoba ezinye izinto engizoyikhuluma abazalwane ngikhuluma la ngento eyenzeka futhi nami engayicontrolanga ukuthi yenzeke yavele nje yaqhamuka nje sizokwenzeka ngiyicontrolanga ukuthi yenzeke yes na iscripture madoda yebo bengisiplanile iscriptures alibonga igama lenkosi hayi moya engcwele uzokukhumbuza amen kunale scripture sithi yes singahlanganyeli imisebenzi obumnyama kodwa kunalokho siyibona siyidalule
usho ukuthi si expose. yes. So nami ke ngizoqhubeka kuso leso scripture esithi singahlanganyeli imisebenzi obumnyama kodwa kunalokho si expose. Yes. So ngizofakaza ke nje bazalwane egameni lika Jesu. Ngicela nje ukuvele ngiqale kahle. Yeah. Ngigcine la khona kade kusho ukuthi bengihlukunyezwa imimoya noma amadimoni. Angihlukumezile kamadimoni angihlukumeza njengoba bengisho ukuthi athema ngihlukumeza kanjalo lawo madimoni ngathola nje enye indawo lapha engifike ngahlala kuyo phansi ngithe ngisahleli phansi kwase bekunehlahla nje kade silapha lehlahla lesingasibona shamanya amasayini sikhipha ismoke uma sikhipha lehlahla sikhipha lesmoke siza straight kimi lesmoke asikwenye indawo asile sisuka lapha ehlahleni siza kimi lesmoke siqonda kimi straight lesmoke and uma ngisizwa lesmoke si like sisimela nje sisimela sicishe sifane nomthunzi weinkukhu. Ya nami vele umthunzi weinkukhu ke bengumthinta vele ngiyawazi umthunzi weinkukhu noma ke bengekho bengingajulile kakhulu emthunzini weinkukhu kodwa bengumthinta umthunzi wona umthunzi weinkukhu manje lesmoke masiza sifana nayo lento lebhenywa yithwa yini insangu sifana ne straight nje lesmoke nje ngathi insangu manje lesmoke salokhu siza kimi kwaba ngathi ngiphelelwa ngamandla ngihleli khona lapha phansi. Ngithe ngathi ngithe makufika leso sikhathi ngiphelelwa khona ngamandla. Ihlahla lesikade semva kwami sase singithinta la ngemuva. Ngathuka mina ngasukuma ngashintsha indawo ngayohlala kwenye indawo. Ila khona koqale khona ke isimanga ke ngoba ngisho ukuthi hey yabona lo faze ngizobukhuluma namhlanje hayi khona buthanda ukuba kodwa ngizobukhuluma. Ngithe ngisahleli lapha phansi. Okay ngangasuka kule ndawo engihleli kuyo mangibona lehlahla singithinta uma nje sikuthinta ngandlelani singithintela ngemuva singithinta ngathi lehlahla ngathi siyangihalela yabo ngathi siyangihalela mase ngithinta yabo sangithinta la ngemuva nami ngacasuka sikuthinta ngamacembe ama leaves athi ihlahla kanje savele nje sahambisa lento yayo lesangathi ihlahla ibranch sazongithinta ngale branch. Okay. Ngavele ngacasuka indlela ade singithinta ngayo ngasuka into vele into kade ingathandeki. Okay. Ngavele ngasuka ngawuhlala la ngithe ngisahleli laphana yila uqale khona into engakaze ngiyibone. Ngithe uma ngihleli laphana nje ngathi ngisadakiwe lento ukade iphuma laphana uma ngithi ngibheka phansi uma ngithi ngivula amehlo ngabona amadimoni lamadimoni lawa kade sengihlupha aseshawula yini manje ashawula yini okunye awuqondi kahle kunye eqhamuka ukufishane ngathi umqamelo oboshwe ngintambo inyawo yabona ingane mayisencane isimayihamba ngathi isingathi sahamba kanje isafunda ukuhamba kuqhamuka kungamadimoni kuyishintshe kuvele kube ngaka qhamuka ukushawula yini kanje. Ngiyibuza ukuthi kwenzakalani la madimoni umeshawula yini kanje eze kimi la madimoni hey la madimoni angifoster enginukubeza kanjani ebelala nami la madimoni ngingakwazi ukuyivikela ngakwazi kwenza lutho eshawula yini kanje ayithi into mhlawumbe enzeke isikhathi esincane leyo into enzeke isikhathi eside hayi isikhathi esincane isikhathi eside. Yebo khona nami ngiyakhumbula ukuthi lento eyenzakalayo vele nami yangithinta vele because mina lokho ndongakholwa ngoba bengingakholwa every week uma ngithola imali emsebenzini lapho engisebenza khona besihola ngeviki Friday angivele nje ngikhulume ngoba vele sengandlula lapho Nkosi yami. Friday bengihamba ngiyothenga every week benginokuhamba ngiyothenga kule ndawo lezi zabomahosha bengazi indawo eziningi zabomahosha bengithenga futhi no one else business bengithenga nje ngingenankinga futhi ngithenga nje abanye ngibathenga manginemali ngibathenga ngihamba nabendlini ngifike ngihambe nabendlini to take away ngithatha take away lapha ngihamba naye endlini ngingenankinga manje lamadimoni meshawula yini kanje manje
lento ngiyayikhumbula ukuthi hey phela mina bengenzani sengisho manje nje ngoba senginormal sengikhona khona la sengibona yonke into la emhlabeni ngiyakhumbula ukuthi vele mina lento kade yenzeka ikhuluma straight ngalento kade siyenza lapha nathi shawu line lapha nasiyothenga lapha nasingazi ukuthi kwenzakalani so lama demon manje beza kanje eshawu line kanje engifoster lama demon ngakho ngibathe angikhona ukulisusa angikhona ukwenzani wonke angifoster alala nami ngenkani ngingafuni alala nami ngenkani ngiza ngifuna ukujula amademon amantombazane amademon amadoda ngicela ukuyibeka leyo bekhona awamadoda khona nawamantombazane kodwa awamadoda ebeza abelala nami nawamantombazane futhi kanjalo amademon angithi uma liyintombazane liba intombazane kodwa ubulili libe nobulili bomuntu wesilisa angama kuthiwa yini angazi but ubulili bawo like awanawo lento kuba umuntu awanawo lento ukuthi yokuhluka ukuthi mina ngiyintombazane na umuntu umfana ngathi nawo ngokwawo nje ngathi akekho umuntu owafundisa ukuthi wena uyini awazazi nawo ukuthi ayina kuyaqhamuka kuyintombazane nje kufike kulale nawe nje kuyintombazane kulale nafu ngathi umfana kuze nokumfana kulale nawe into yakho nibinyanyisa ibicasula nekade yenzeka laphana ngicasuke ngenzeni ayikho into ade ngizoyenza ayikho into ade ngizenze ekhuluma izinto ezinyanyisayo nawo lamademoni ekhuluma njengoba nje usuke ubona kwenziwa lezo zinto lezo ezisuke zenziwa leso nawe bekhuluma kanjalo ke khuluma kanje futhi wona bejabulile mina bengikhala wona bejabulile wona hayi iqhubeke lento lokhu yenzeka ngizama ukubaleka yazi ngagcina ngabona ukuthi avela ayikho into engizoyenza vele uzogcina vele umukelile because ayikho into ozoyenza mayekhuluma thini umekhuluma hayi bekhuluma nje ngiforced ukuthi ayithi kena wayinqabe mina lento ayenzayo yabona wayinqabe nalezi zinto lezi thothi lokhu nalendlela ukukhala lemakuthiwa kwenziwa lezi zinto lezi yabona uze umuntu wesimama ukhala kanjani makwenziwa lezo zinto nawo ke ebe actor kanjalo ekhale njengaleyo ndlela and bekunyanyisa because kukhala kanje kuyintombazane kukhala kanje kodwa uma kulala nawe kulala ngathi umfana kodwa manje ukukhalisa intombazane kodwa umfana lo hey bekunyanyisa le nto le uNkulunkulu ngaleso sikhathi uthule ngibathe ngiyamemeza Nkosi cela ungisiza akakhulumi nje ukuthulekile noma ngithi ngiphakamisa amehlo ngibheka phezulu ukuthulekile nje kuthe nje dunje cwaka yimi nje ngibhekene nalenkinga ngabhekana nayo leyo nkinga leyo ngabhekana nayo ubusuku bonke ngibhekane naleyo nkinga thekuseni ngasuka ke kule ndawo kade ngihleli kuyo sengithi ngiyabaleka ngithe mangithi nje ngiyabaleka i-distance encane ayisefikile amademoni nezinto lezi ngathi zingabomese ngathi yi-true awangikwazanga kanje lapho ke bese ngikwazi ubona ukuthi ubuhlungu bakhona bese ngobunye kubhlungu lapho angikwazi ngabathe ngiyabaleka ngiyagxuma ngenzani angikwazi ngabathe ngiyagxuma ngabathe ngenzani abala ngabathe lapho ke bese ubona ukuthi kuyaliwa ke lapha kusadlalwa ngihambe nginyuke ngalendlela ade nginyuka ngayo ngihambe ayangikwaza ngihamba ngigxumela ngapha ala uma ngithi nje ngidlula nje kwenye indawo ngithola kunama statue lapha ama statue nje eduze nendlela ama statue lezi zinto engama statue ezakhiwe because lento kade yenzeka into ade yenzeka physical yenzeka nje physical ngempela yenzeka nje ngiyibona straight ama statue lawa la mangithi ngiyaqhamuka ama statue ayaphila aphefumula okwakhiwe ngathi kuyageza nakho kuyageza ngendlela okwakhiwe ngayo kuyilento le okwakhiwe ngayo kwenza lento makwakhiwe kugeza kuyageza makwakhiwe kunjalo nje kushuthi stage uma ngabe kuthiwa nje sakhiwe sidlala igita senza leyo sidlala igita istage manje sesiyaphila lezi siyaphila ngibonile leyo nto leyo nje bese kuseyintatha lapho sekusa ngayibona leyo nto leyo adlala iginci lapha nama stage asenyasho mhlawumbe bakudlala isiginci ngathi kuyageza ngidlule eduze okunye kwakhiwe ngathi kuyixoxo yabo thothi kwakhiwe angibekise nje mhlawumbe ngidlula mhlawumbe kulomuzo ngale kunento nje yakhiwe ngathi ixoxo ngale
ngizothi ngiyandlula ngizwe ibhongiso iphefumuliso kwecoco rokwani ngidlule ngimangala ukuthi lezi zinto zonke ziyaphila kwenzakalani la ngiqhubeke ngihambe yabona manje ayikho into engizoyenza phela manje sengithandaza kwazi kwaphela nomthandazo bengingasathandaza bese ngiyekile umthandazo ngaqhubeka ngahamba ngithe mangiqhubeka ngihamba ngiyakhumbula ukuthi lento eyenzeka la ike yenzeka before angazi noma ngangakazalwa noma kwakanjani kodwa ibisiyenzeka kwesibili lento adenza kanti ngiyayazi bayenzeka yenzeka uma yenzeka okokuqala ngangisemgodini kwakumgede ngihlushwa ngamadimoni kodwa kuthe umncane that time bese angazi ukwenza kanjani umbono noma vele into vele eyakenzeka before in reality angazi kodwa kwake kwenzeka before kodwa kwenzeke ngisemgedeni nangiphupho kwake kwafika hayi kanye nangiphupho kwake kwafika kodwa into eyakenzeka uma yenzeka kimi yakenzeka before angazi nini kanjani kuphi kodwa before yakenzeka and ngiyazi ukuthi kumele yenzeke kanjani ekseni amadimoni angihlupha ubusuku bonke engikwazi enza yonke le nto kodwa kuthe ekseni amadimoni ahamba yabo so ngiyibuze lapha ulamadimoni ekseni ahamba why phona manje engahambi ngayibuza le nto le ukuthi qala ngisemgedeni bengingasekho ke emgedeni bengekho emgedeni lapha ngoba bekwenza nje physical hayi eqhubeka amadimoni engikwazi ngize ngibaleke ngifike kwenye indawo bese ngilibuze linye idimoni lime lapha ngilibuza ukuthi hey nina kanti yini nanto ayiningayeki lento eniyenza cause ngiyakhumbula aqala ukuthi kwenzekala kanjani ya le demon bese lile demon lithi hey namhlanje usuku olukhulu kithi namhlanje usuku olukhulu kusho idemon lingiphendula ngeke ngize ngikhulume elinye igama eliyinhlambe lakhishwa idemon thathe usuku olukhulu namhlanje hayi usuku olukhulu namhlanje sijabulile akulalwa ngithi hawu ngiyasho ngenqondo ukuthi hawu lichaza ukuthi le demon ukuthi akulalwa ngoba qala before kwenzeka ngazi noma kwakwenzeka nini kodwa yakuyenzeka into kanje ahamba eksena ngiyeka wayiphona manje engangiyeki lithe maliqeda ukusho lelo demon ukuthi kena namhlanje akulalwa lasuka nalo futhi lazongiforce ukuthi lazolala nami ngenkani futhi nalo kwabanzima ngabathe ngithi kwabanzima ngaze ngathola enye indawo la ikhona ngithe khokha khona umoya kancane ngithe nje ngisakhokha umoya ngezwe ekhuluma lemimoya yamadimoni ithi silambile ithe mayithi silambile ayaqhubeka yangikwaza hayi lapho ke bese ngikwaza lo rough ngenye indlela bese ku rough bese ngingasathandeki bese ku rough hayibo yangikwaza lemoya yabona ukukhuluma lento le ngishilo ukuthi akusiyona into elula akukho lula yangikwaza lemoya lezi amadimoni angikwaza bese ngikwaza kabuhlungu ke lapho ngikwaza kabuhlungu ngabaleka ngaze ngathola enye indawo la ngifike ngalala khona ngalala ngabheka phezulu ngakhona ukuthi ngilale kwaba ngathi ayangiphumuza ngalala ngithe ngisalele ngiyezwa ke ezulwini sebeyaqala manje bayameme ngithe mangifika lapho ngingakalali ngithe nje mangifika ngihlala bese uNkulunkulu ekhuluma kimi ukhuluma straight uNkulunkulu phezulu ezulwini laphana ke akakhuluma ngesebenzisa le voice le enkulu ukhulume nje kahle wathi uNkulunkulu uma ekhuluma uthanda ukusebenzisa ukuvela kubize ngegama lakhe angazi kanjani angazi kwenziwa yini wathi uNkulunkulu kimi thembelana angithi mina ngihlushwa ile moya lamadimoni ngayizolo ngeke ngambuza uNkulunkulu ngathi inkosi uthula uthini kwenzeka konke lokho ya ngayitshela ukuthi mina uNkulunkulu ngoba ngimbuza ukuthi inkosi uthula uthini kwenzeka konke lokho ngayitshela ukuthi akangizwa because akekho umuntu ophendulile kuthulekile akuvelanga lutho kanti uNkulunkulu wayesengiphendula ekseni wangiphendula uNkulunkulu ekseni wathembelane uyakhumbula thembelane ungiqonda ngqo uthi kimi ngithula ngithini kwenzeka konke lokho wathi uyakhumbula cause ngithi lento ngithi ade yenzeke ngisemhlabeni
but akusiyona into yasemhlabeni adiyenza kodwa yenza emhlabeni. Wathi uyakhumbula izolo umisa imonto uthi umisa imonto ucela usizo. Wathi uyakhumbula leyo nto leyo. Ngathi mina ngiyakhumbula. Wayesethi Thembelane lalela. Ukhuluma straight usezulwini. Wathi ke na wathi bengimele uma usubonile ukuthi lokhu sekwenzekile wena bengimele usuke uye kuNkulunkulu. Uma ufika kuNkulunkulu umtshele uNkulunkulu ukuthi kwenzakaleni. Washo nje uNkulunkulu wathi bengimele mina mangibona ukuthi sekwenzekile lokhu bese ngiya kuNkulunkulu bese ngimtshela uNkulunkulu ukuthi kwenzakaleni. Ngaba nami ne misunderstanding ukuthi wayethi uNkulunkulu bengimele ngiye kuNkulunkulu kunguye futhi uNkulunkulu ngaba ne misunderstanding ngemini ukuthi kukhulunywa ngani. Sengathi kancane nje ukubrief umbukeli ukuthi konje bekumele kwenzakale ini wenzani. Angizwa usesenzela nje ababukele ekhaya bekumele ubuyele kuyo umtshela ukuthi kwenzakaleni. Just ukubuyele emuva kancane nje ulandele leyo part leyo yini le eyenzakalile wena wangabuyisela impendulo kuNkulunkulu. Into enzakalile ingalesikhathi mina ngihlushwa ile moya madimoni engikwaza eminye ngiforced ukuthi ngilale nayo uyabo. Uthi uNkulunkulu yena bengimele ukuthi uma sengibonile ukuthi kwenzakale lokho bese mina ngiya kuNkulunkulu. Uma ngifika kuNkulunkulu bese ngimtshela uNkulunkulu ukuthi kwenzakaleni. Ngimtshele lento le eyenzakalile ukuthi kwenzakaleni wathi bengimele ngenze lokho mina kuqala yabo. Yinto ayishilo uNkulunkulu kimi. Right. Yebo noma ke ngike ngaba nembuzo ukuthi uNkulunkulu uchaza ukuthini mathi bengimele futhi ngiye kuNkulunkulu kunguye futhi uNkulunkulu kodwa ke leyo ke angicela ukuqhubeka ngaqhubeke. Okay esekushilo ke lokho uNkulunkulu ngimuzwe ke kusho lokho bese ke sebebhizi ke bayakhuluma ke ezulwini. Ngiyamuzwa ke na uNkulunkulu ngapha usuyakhuluma manje ngoba ubekhuluma ezulwini kodwa manje futhi nala khona la emhlabeni sekuyakhulunywa futhi. Uyakhuluma ke ukhuluma ngayo le voice yakhe ehlukile yabona uyakhuluma le voice angisezwe ngendlela kade ngidrain ke ngayo emandleni nangendlela kade ngiweak ngayo bengasezwe angizwanga lutho ukuthi bakhuluma ngani angizwanga lutho. Bathe sebekhulumile ngabanjwa ubuthongo obunzima engingabazi ubuthongo bakhona bangibamba sometime ubuthongo ngoba le moya ivele yathi ukuma kancane bangibamba sometime ngalala. Ngithe mangilele nje kufika iphupho ngilele ngiphupha bayangithatha bangifaka endlini embhedeni bangibeka komunye umbhede bangilalisa khona. Hayi iphupha ngithi ngivele nganinaki. Ngilele la ngithe mangithi ngiyaphaphama ngivula amehlo sengiphaphama sengigwenye futhi indawo ilapho khona ke engivele yathi ingqondo ukudideka kancane njengokuthi ulalela mhlawumbe ulele nje la uphaphama useJoburg. Ngayibuza ngaze yabona ngithe mangivuka laphana ngaxake kalokho kokugcina ukuthi ngivuka kanjani eJoburg. How come ukuthi ngalala lapha ngiphaphame seJoburg kunomuntu ongithathile kwenzakaleni ngoba angihambanga ngenyawo mina into engikhumbula ngiphupha kunabantu abangithatha bangilalisa embhedeni. Uma ngiphaphama mina ngitshentshe ngizophaphama maybe ngile lade ngilele khona or ngiphaphama embhedeni kodwa into ade ngicabanga ngazi ukuthi kuvela iphupho lasembhedeni ngazi ukuthi ngizophaphama nje mina khona ngiyamangala uma sengiphaphama sengikwenye indawo and mangithi ngiyaphaphama ngiyaqalaza impela le ndawo engikuyo angizazi ukuthi ngifike kanjani ngibeke ubani kanjani ngiphaphame ngihlale kanje uma ngihleli kanje nakho kunye kwedemonic seza futhi kuza kuhamba ngayo lendlela kuhamba kuyanyanyisa nje makhamba kuza kimi nakho futhi kufuna futhi ukuthi nakho kuzoforce ukuthi ngilale nakho futhi ngenkani ngeke ayikho into engizoyenza. Hayi vela ngoba ibingekho into engizoyenza vela hayi kwenzeke okwenzakalayo vela ayikho into bengizoyenza ngiqhubeke ngihlale ngisemzimeni qhubeke ngihlale and into le ngoba iyenzeka hayi ukuthi mhlawumbe into angiyiboni ngiyayibona iyenzeka ngihlale ngithe ngisahleli bese ngizwa abantu bekhuluma la ngezansi ngihleli la ngizwa abantu bekhuluma la ngezansi bayakhuluma nje bayexoxela la ngezansi bese kuqhamuka nje ingane iqhamuke kimi ngibize lengane iqhamuke ngapha ifike ngibone iqhamuka ingibiza
uma iqeda ukungibiza nje bese ya disappear yanyamalala bese ngisukuma ke mina because ngibuzwa ile ngane nibakhuluma ngapha ngezansi ngehle ngiyekhona ngezansi uma ngifika ngezansi bese bephinde bayaqala ke ezulwini mase ngithe nje mangifika le ngezansi beqale futhi ezulwini bekhuluma straight bakhuluma phezulu ezulwini Thwethembelane gijima uye kunegate ngale mawuphuma nje kule ndawo la bingathi indawo ngathi ishop bethi Thembelane gijima kunegate ngale ozolithola ufike uphume ngalelo gate cause manje khona umlilo okumele ufike manje bese mina ngigijima ngithe vele mangiphumela ngale likhona vele igate ngithe ngingakaliphumi igate bese memeza lo kade ekhuluma ezulwini ethembelane na umlilo uthe mayithi na umlilo ngezwe akhala ihlabathi sithi la emva kwami kugijima amalanga bomlilo kodwa ngiwaboni agijima la emhlabathini la uyagijima umlilo lapho ngibonile ukuthi abona ke manje ngisemzimeni uma ugijima lomlilo kwavele kwangathi nanengqondo yami yashintsha ngathi manje sekuyizikhathi ezokugcina ivele ishintshe nje ingqondo yami kube kuyizikhathi ezokugcina kube ngathi abazalwane sebehluthiwe sengisele ngedwa emhlabeni bonke abantu abasekho emhlabeni akade bekholwa sengisele ngedwa mina ukuthi ngadlala ngethuba ugijime lomlilo bese mina ngiyayibona ukuthi no vele is the end times and ngisele ngedwa bese bethe ezulwini Thembelani uyawubona lo mlilo baleka hey ngisuke ngijubane ngiye ngijubane na umlilo uyaqhamuka ngiyawuzwa umuza emva kwami umlilo ngizwa abantu abasemontweni bayakhala bathi siyasha ngigijime bathi siyasha ngigijime nawo umlilo nawo ngigijime uzwa umlilo ngigijime abantu kade bekholwa abasekho basezulwini lento ngiyayizwa ukuthi yazi abantu vele kade bekholwa abasekho basezulwini manje ngisele ngedwa la ukuthi ngidlale ngethuba abantu abasele emhlabeni bonke abazi nokuthi kudumephi and abazi nanokuthi kwenzakalani abazi nanokuthi abazalwane bathathiwe emhlabeni abazi lutho nje abantu kade nje bala kade besele la bebengazi lutho yimi umuntu kade esenkingeni ngigijime nawo umlilo gijime thema ngigijima ngathola inhlanhla ngamisa itaxi ingimele le taxi ngene etaxini bese ngihamba ngetaxi ihambe nami itaxi uma sihamba nje ngisahamba la emgaqweni ngibone imonto kunendawo lephambili akade imonto nabantu bebeya khona befike le ndawo ngathi ibindawo eyisonto ori abantu bebefike behlanjululwe lapha because amagate asezulwini bebevalwa abantu bebehlanjululwa mabeqeda ukuhlanjululwa bebuyele emuva manje nami uma ngigijima ngiya kule ndawo nami ngifuna ukuhlanjululwa because nami vele bengidate mina ke bengidate impela ngiyibona ukuthi ngidate vele straight ngifuna ukuthi ngifike ngihlanjululwe kule ndawo leya mangiqeda ukuhlanjululwa bese ngibuyele emuva ngemagate nasezulwini amagate asezulwini uNkulunkulu ebehlile phansi emhlabeni straight ebehlile ayi ngigijima enale taxi yangibambezela manje la endleleni ihamba kancane manje yangibambezela ngize ngiyayibuza labantu abasetaxini ababoni into kwenzakalani abantu abasetaxini ababoni lutho ihambe ke nami itaxi ihambe nami itaxi athi omunye ezulwini athembelane wayi vele no angijampe bazalwane why angayijampe kodwa why ubucabanga why ujampe no bengicabanga ukuyijampa le ngoba ezinye izinto akululu mhlambe ngoba nami kube nzima ukuthi okunye ngiunderstand mhlambe ngicela ukuyijampa le ngisetaxini ihamba itaxi ke ibe siyami itaxi ngehle mina ngoba vele bengigibele ngenamali ngehle etaxini because kune traffic ngifuna ukufika kule ndawo leya ngifuna ukufika ngenyawo ngigijima because itaxi ngibona ukuthi yangibambezela and isikhathi siya calculate siyahamba ngigijime ngangokuthi kahle bese ngifisana ukuthi mangaqhamuka umuntu noma ngabe uphethe isibhamu noma ubuphetheni noma ngafika umuntu angidubule nje ngizokwazi ukuyongena ezulwini because amagate asezulwini bevalwa and lento kade yenze kibiyenzeka ngempela ebevalwa amagate asezulwini bengifisana ukuthi kube khona umuntu ongafika nesibhamu ngangokuthi inkosi yami uthi ngikhulume ngafika kwabanye abantu ngabacela amadodana naso noma nje isibhamu nje abantu bengayingeni ngibandlule
Okay. ngigijima ngithe ngisagijima ngisaya kuleya ndawo ehlanjululwa abantu la indleleni kanti ngalesikhathi ngigwazwa ngamadimoni engihlupha laphana kunento ayifake laphansi ezicathulweni zami izibunga ama-worms iweme one yangena la enyaweni ngisagijima la indleleni ngisakuleya ndawo kuhlanjululwa khona abantu bese beyongena egethini lasezulwini because abantu insindisi bingasekho nokuthi indaba ukuthi abantu bayasindiswa igazi lika Jesu ini bengingasekho yonke leyo nto leyo nami bengiyibona nje ukuthi ayisekho vele yonke into nje bengiyibona ukuthi akukho ngithe ngisagijima ngiyalapha bese kuba khona isibungu esingena la unyaweni kimi la ngaphansi hey asibhlungu isibungu sakhona indlela esheka ngayo ngathi spring ngathi insimbi lento indlela esheka ngayo yenza nje mayingena yenza yangena lento yawungena phakathi unyaweni ye angayi ibhlungu ngibizwe laphana ngobunye ubhlungu ngangokuthi ngithema ngisagijima ngisizwa lesibunga vele ngama ngathi alibheka unyawo mangithi ngiyalibheka ngisibheka ngaphansi ngiyasibona siyoshopela nasi yaphakathi ngangokuthi ngicela ukukhuluma Nkosi yami ngize ngavula la ngaphansi unyawo ngalivula la ngaphansi ngasibona ngayilimaza la ngaphakathi bengena ubhlungu bokuyilimaza angibuzwanga ngenxa yobhlungu kade bulapho onyaweni ngathi mangithi ngibona lento yagijima ngathi spring yenza nje iyagijima ngithi naye emhlolo ibhlungu le nto leyana ibhlungu manje benginesifiso sokuthi lo nyawo lolu lungasuka bengifisa ukuthi lo nyawo lolu nje lusuke straight bengifuna lisuke lo nyawo ngizokwazi ukuthi uma ngiyongena esihogweni because vele bengiyibona mina ukuthi kukancane ukuthi ngingene ezulwini bengiyibona ukuthi kancane ukuthi ngingene ezulwini nasezulwini ayithi bathule bayakhuluma ezulwini bebekhuluma phezulu ezulwini ngiyezwa indlela okukhulunywa ngayo ezulwini ukuthi abantu abasekho la ezulwini kade bekholo sebehambile basezulwini ngisele mina ngiyezwa even makukhulunywa la phezulu nje ngisele ngedwa phela la ngisele ngedwa ngizama amaplan uthe mangizwa lesibungu sigijima la ngaphansi la khona engizwekho engibone khona ngisayi angiye ezulwini kahle mina ngaphansi manje kwezicathulo bengifaka amateki ngaphansi kwamateki ziyasheka lezi zinto zenza nje ngaphansi kwamateki ngiyabona ukuthi angiyiphe lezulwini la okunye kudlala la ngaphansi konya kubhore ithambo asisodwa lesibungu manje asisodwa kodwa ezinye ayikakangeni phakathi zisanyikaza phansi kwamateki ibhlungu le nto leyana ibhlungu ngangokuthi bengifuna ukuthi at least ukhathwe unyawo at least mangiyongena esihogweni ngingene lo nyawo lungekho because lo buyabhlungu lobuyana bengibona ngathi ngeke ngikhona ukumela mase buedwe nomlilo wasesihogweni bekuzoba buhlungu bu extremely ngcono kumane kususwe lo nyawo ngingene esihogweni ngingenanyawo because lento izongihlupha mangisesihogweni and umlilo plus lo sibunge sibhlungu ngathi isaha nje umuntu lokho ekubhiza ekushaya nje ngesaha nje ethi nje ngesaha ubekezele nje lokhu lisha nje isaha lithi bese bethe ezulwini lesibungu sibhizi sinhle bethi uThembelane sekuvaliwe kule ndawo kuhlanjululwa kuyabantu bethi sekuvaliwe bathe uma bese kuvaliwe bese ngijika mina ngejubane sengijahe manje ukuya le la uNkulunkulu bethembelane jika thembelane ugijime ngoba kusavuliwe le uNkulunkulu usawavulile amagate mhlawumbe uNkulunkulu engakhawukela igama balisebenzisile bathi mhlawumbe uNkulunkulu engakhawukela thembelane hamba ugijime ubuyele emuva ongena emagate nasezulwini uma ngithi ngiyabheka lemuva engiyabona and iweather ihambisana nalento eyenzakalayo naneweather uyabona uguqubala kwesimo sezulu ukuthi vele isikhathi asisekho and abantu ababoni abanye bayisebenzela abanye benzana abayingeni abantu ababoni mina ngiyabona ukuthi isikhathi asisekho la bese bethu ngibuyele emuva manje sengijaheke manje ukuyongena emagate nasezulwini ngiye ngijubane ngithe ngisanga ngijubane bese bethi usulate umlilo mangiqalaza emuva iweather icasukile uyabona ukuthi mhlawumbe uyabhubha la uyabhubha uphinde vele ubusubhubha mhlawumbe bese uzavela umlilo uqhamuka umlilo nguboni uqhamuka la phansi ayingigijima umlilo until uzofika nala inkhona khona udlule ugcwale nje umlilo kodwa ke umlilo wakhona awukazi ungishise
kodwa una uzile. Ngithe mangithi ngizwa ukuthi lo muntu la ungishisa bathi hayi unamanga uyasha wena. Vele bebeqinisile bengisha kodwa mina ngiyibone ngathi angisha kodwa bengisha lapha. Because ubhlungu ngibuzwile bebunzima. Yeah. Ngisagijima la. Gijima. Ngithe sengiyofika emagethini aseZulu ngoba bese ngibona angathi amagethi aseZulu uNkulunkulu ebehlile elaphansi kusho ngathi wehlile uzolanda labantu kade beyihlambulula cause igazi lika Jesu alisekho just laba abantu babeqeda ukubathatha bese umhlaba uyabhubha semthani. Ngithe mina sengiyofika la kuNkulunkulu and ngiyabona ukuthi uNkulunkulu lapha. Ngithe sengiyofika bethi sekuvalwe ngomlilo. Bathe babethi sekuvalwe ngomlilo mangithi ngiqalaza la uNkulunkulu khona ngibona inkungu sekuneyinkungu. Ngiyabona ukuthi akunomlilo ngibona izinkungu namafu. Ngabona ukuthi mangathi ngiyalaphana ngizosha laphana ngeke ngisakhona ukungena. Hayi ngivele ngime ngibona ukuthi ngisenkingeni manje la. Vele ngime. Bevele bethe ezulwini nayo salusu inikela vele esihogweni. Hayi ngivele ngime. Ngithe ngisamile ayi nami senginikela ukuthi noma kuthiwa ngiyosha ngisenandaba. Yeah. Ngithe ngisamile kanjalo. Uvele kuhleke umhlabathi. Uhleke umhlabathi ngubona uhleke ngempela umhlabathi laphansi uhleke ngubona straight. And bese qala kuna imvula ngithi ngoba iwedi bishintshile iguqubela icasukile. Kube nanenkhizonyana kube manzi bekumanzi phansi kodwa kuvele kwaba dry same time. La ngime khona kwaba dry kwaxayeka. Njenge earthquake. Kwaxayeka nje kwaxayeka. Bathe ezulwini nakho ke. Bathe babe nazo ngavele ngasuka la uxeka khona ngabaleka. Ngithe mangibaleka bese ngithi mina nje ngikhulumela hayi ngikhuluma nabasezulwini ngiyakhuluma ngithi hayi angisale ngihlala khona la vela hayi nami sengiyofana nabo bonke abantu abakhona khona bethi ezulwini bakhuluma phezulu bethi ezulwini nawo bathi hawe bethi ezulwini nawo bethi nje ungalingi uhlale kule ndawo le bathi lana sekumaye for 40 years kuyobe kumaye nje baze basho neminyaka bathi 40 years kuyobe kumaye. Ayi mabe ngitshena kanjalo ukuthi kuyobe kumaye bese iqinisa imvula bese kunemvula. Iqinisa imvuline. Ngithi ngiyagijima ine lemvula. Uma bengitshena labantu ukuthi mabe ngitshena ezulwinithi la kuyobe kumaye for 40 years. Bese lezi zinto zifika ngathi ngathi lezi zinto ngiyayibona ukuthi kuyoba nezifo engalapheki ezinzima ezamathumba ezansana engalapheki ezobuhlala kubantu kodwa bengafi. Umuntu agule kuza ngazi kube ngathi into yokulahla kodwa bephila nje. Kuyoba nje nezinto ezibucayi. Yingango ukuthi nami into engenza ukuthi ukuhlala kuleya ndawo leyana uma ngikubuka kungabi into engiyithandayo ukuhlala kuleya ndawo leya. Nje mangikubuka ngathi hayi yabo ukuhlala la ngeke kuze kungihambele kahle mangibona labantu indlela abazohlukumezeka ngayo ngoba ngibonile indlela abazohlukumezeka ngayo lo 40 years. Bese ngihamba bese kunimvula ithe mayena nje imvula yakho ibisawa sayini inhlaba inhlaba ibiba yini ukubhitha la ingathi bitter like acid ingathi ine chemical or acid ibaba nje straight ngize ngiyithetha hawu imvula yaba inhlaba yaba inhlaba imvula ngawo ukuthi ngithi mangithi ngifuna ukusuka ngithi ngiyabaleka la kade igeleza khona bathi angingajump bathi wajumpa lapho uzofa. Angajumpa ngaze ngawuthola indawo la engifike ngakhusela khona ngahlala ngaphansi. Ngithi ngisakhusele kuleyo ndawo kwaqhamuka khona umuntu obomvu umuntu ored onempondo ured ured ya kodwa ngathi ubrown kodwa nje ngoba lo ngathi ubrown kodwa nje ured umuntu nje ored umude ushanga amamasela la inyawo zakhe ngathi ezehashi mawuyibheka indlela enemasela ngathi ngoba indlela ame ngayo ume nje inyawo ezehashi le kodwa la ushanga amamasela ama 6 pack unamamasela umzimba wonke unamamasela ured mude uphethe umthwebesha wenkemba inkemba khona nje mangiyikala ingaka umthwebesha isodi impela isodi yakhona isodi impela enzima leyana isodi yakhona eqhamuke lo muntu thema efika lo muntu lo unempondo la ngathi
angazi into noma imvu lenempondo ezime kanje kanje engathi ya kanje ngiyabona lezo impondo unempondo kanjalo lo muntu red yeah ufikile lo muntu lo mayifika la wafika ngishaya ngaleyo nkemba ezama ngilokho ebhize ngishaya ngale nkemba ehluleke kodwa kungishaya ngale nkemba because yena ngithi umuntu kade engekho emzimbeni lo mina bengiphysical ngithi ngilo mzimba so uhlulekile kube mhlambe bengikumzimba wakhe ebezokhona ukungishaya ngenkemba kodwa uhlulekile ungishaya ngenkemba uthema efika lo muntu loyo angithi mina khona amadimoni kade ngihlupha yeah ufikile ezolanda lawo madimoni akhe umuntu lo muntu lo uphetha akusiwo umuntu lanta ayisiwo umuntu ngathi kusabhist lanta akusiwo umuntu kodwa kuhamba njengomuntu nezandla zakho ufike kuzolanda amadimoni akho ngoba bengani isibungu la enyaweni nginani izibungu nje yabo singidla lesibungu kwafika lokho komuntu kuzolanda la madimoni akho ngoba kuphetha amadimoni kulento lo ngathi yikho kuyinkosi yamadimoni kufike kuthema kufika kwafike kwaguqa phansi kwaguqa phansi ngamadolo kwaguqa phansi kwabheka phansi kwangafuna nanokungibuka maqedwe kungishaya ngenkemba kwaguqa kwabheka phansi kwashaya phansi ngedolo kwasekhipha enye into engikwazi ukuyichaza kwathatha lamadimoni akho nalezibungu kade zingihlupha zingidla kwathatha zonke lezo zinto kwahamba mama sekuhambile uma ngizwa ngisena sibunga ngisanani nalobhlungu ngibuzwa kade kuzibungu zenzani ayisekho sekuhambile lento nalezi zinto zakho ongathi angazi kuyina ngu-understand kodwa lento ngake ngayibona manje ngaye ngathi ngithi ngiyibukela nje ngazi noma ngangibuka i-cartoon noma ngangibuka i-movie or ngangibukani ngayibona lento uthi awubheke naye lento le ukuthi abantu bayithatha phi lezi zinto bazenza kanjani angazi kodwa izinto ezikhona ubona ukubuka ku TV sekubona ku TV ngithi awubheke naye lenkosi le engayibona lapha engathi yamadimoni yikho manje umbuzo wami uthi bayenze kanjani lento ngoba ngani mangiqeda ukuyibona ngavele angifunanga ukuqhubeka nayo le movie leyo ngavele ngayeka sometime ngaphuma ngayothandaza awusalikhumbula igama laleyo movie hayi angisalikhumbula igama lakhona ngani mangiqeda nje ukukubuka ngavele ngaphuma ngayothandaza ngathi hawu kanti labantu bazazelaphi lezi zinto ngathi hawu bazenza kanjani ngoba yiyo lento ngiyayazi ngayibona idemon le lifunani phone emovie ngaphuma ngayothandaza hayi sekuphelele ke konke lokho ke bese ngihamba mina ngizwe ukuthi hayi nalezi zinto lezi kade zingidla seyihambile bese ngihamba ngithe nje ngithi ngisahamba kanjalo ngihamba vele nomzimba ukhululekile bese kuqhamuke nje ungamadimoni nje okungabafana okungamadimoni kuphethe ugwayi makuqhamuka lokho kungamadimoni kuzobhema mina hawu yebo vele ugwayi vele bengubhema kodwa why kubheme mina kuzobhema mina ayi kungibheme kungamadimoni wena usubugwayi wena sengugwayi kungibheme kungamadimoni ubhema kanjani bekhipha ugwayi la kimi la ngemuva la ekhikhini kushaya ikhikhi ukuthi khipha ugwayi kuphuma ugwayi kunje la ekhikhini kuphuma ugwayi maqeda ukukhipha lo gwayi kula edala emzimbeni kuthi la emzimbeni ngalesikhathi kuthi kimi la emzimbeni bese kudonsa makuthi ngiyavuka ngiyasha makudu ngiyasha makushunqa impela ngisho nanempahla engigqokile iphume nanentuthu kubhema hawu lezi zinto zingibhema kanjani manje zingibheme lezi zinto ngibaleke ngibona ukuthi no ayikho into engizoyenza ngicine sengibekezela ukuthi akusale kubhema kuze kuqeda kuze kuqede mina nje lokhu ngithinta umlilo yabo ukuthi ngingashi ukuthi umlilo ugcina usuvutha cause iskipha siyasha ngempela sesha ngempela ngithinta umlilo kungibheme kakhulu nala ngemuva ngithinta umlilo ngisuke ngihamba qeda ukungibhema lezi zinto bese ngisuka ngihamba nje mangihamba ngithi umnyusa ibhluke cause ibhluke bengithanda ukulibeka la bengithanda ukutebhisa kakhulu bese ngimnyusa ibhluke bese ngiqinisa ibhande lihlale nje la ngiqinisa ibhande ngiqhubeke ngihamba ngithe mangithi ngikanjalo bese qhamuka okunye kungaboxamu okunye kuyizinhlanzi okunye kuyizinyoka okunye kuyini vele kuhlalela ebhlukweni lezi zinto sekungidonsela ibhluke leli kulidonsa ibhluke umuntu ibhluke ngithi ngiyalinyusa
kulidonse kulibuyise ezantsi mangithi ngiyalinyusa kulidonse kulibuyise ezantsi mangithi ngiyalinyusa kulidonse kulibuyise ezantsi mangithi ngiyalinyusa kulidonse lezi zinto iblue kulibuyise ezantsi ngithi ngikwenzakalanda kwenzakalanda okunye sekuhleli la kunye kuyangicela kunye kunjani hey ya kuningi nje kwamademoni ngamademoni zonke ezihlukene izinto zonke okuhlukene okunye kungamakati umakati wabonke la makati engathi ukuthakatha wabonda ukuthakatha la makati amakati imkhovu nemkhovu imkhovu engabantu nemkhovu kodwa imkhovu yakho bengaso bingamandi nemikhovu nemikhovu engahlushwa ngithema ngithi ngiyayithatha lezi zinto awuthi ngihambe ngiyoyilahla noma emanzini or emfuleni ngithema ngifike emfuleni amemeza uNkulunkulu esezulu ethi athi ufuna ukuyilahla emfuleni okwenziwe ubani bese ngiyeka umfula ngiyabaleka futhi ngihlushwe ngithe ngisahlushwa kanjalo lezi zinto uyayibona izinto zobunyanga ezinye zobuthakatha ezinye zana bese ethi omunye ezulwini ethi wethembela na ukhumbule into ugogo wakhe abantu bebalapha kanjani abantu bebalapha kanjani hayi ugogo wakhe abantu ebebalapha kodwa ebesebenzisa izinto ekanjena kanje mayelapha abantu angikwazi ke lokho kodwa ngiyazi ukuthi siyatshenga ngitshena sisakhulu ukuthi ugogo ebelapha abantu kakhulu iziphi izinto ayisebenzisa hayi angicela amen ngicela ungayikhulumi kakhulu manje uthi okay kodwa nje kuthiwa izinto kade ehlanganisa namakhambi umelapha abantu bengahlanganisi nezinto eziright amakhambi angikwazi ke lokho mina namanje angakababuze ekhaya ukuthi ugogo lo obakhuluma ngaye mupho ebalapha kanjani abantu kwasha kwacima kodwa kuthiwe awazi ukuthi ugogo wakho wayebalapha kanjani abantu mina nje sengihlukunyezwa yilezi izinto nemkhovu nani okunye bebekubiza ngebankwa ama-tiger lokhu ngathi ngama-tiger kuyangihlukumeza zonke lezi zinto kunzima okunye qhamuka nalokho ogwayi akayiki usabhizi nogwayi betha ukhumbulini ukuthi ugogo wakho ebebalapha kanjani abantu ngithe madoda ayi zingihlupheke lezi zinto ke zingihluphe lezi ngangokuthi zithe maze ngihlupha ngahlangana nomuntu oyinyanga endleleni inyanga impela inyanga ngayibona inyanga hlangana naye lenyanga yabona angazi ukuthi ibone kanjani ukuthi ngihamba nezinto lezi zobunyanga nezokwelapha yayibona lezi zinto yayibona ngihamba nazo nemkhovu yayibona yazama untshontsha lokho abathi kade kumkhovu kade ngathi unamandla kakhulu yazama lenyanga ukuntshontsha okay iphethe umkhovu ngathi kunamandla kakhulu kusase India lokho bekuyitiger bengathi kuyitiger cisho yazama lenyanga untshontsha lelo tiger yahluleka ayi ngiqhubeke ngihlushweke bekunzima ke lapho bekunzima ngihlushwe ngithe nje ngisahlushwa kanjalo bese kuba ngani manje ngathi ngivalelwa ngabantu manje abantu sengigijinyiswa ngabantu ngifunwa ngabantu ke manje bafuna ukungishayela lezi zinto lezi yabo sengathi ngumuntu umloyi into othakatha ini okay ngithe makwenzeka lokho ngathi ngigijinyiswa ngabantu kufika abantu bese ngingena endaweni ezihlathi ngangena lapha ehlathini ngena phakathi ehlathini lento njalo engikhuluma ngayo into enzeka isikhathi eside bese ngingena ehlathini ngene ehlathini ngihambe kule ngithe nje ngisangena ngifika kulelo hlathi lelo ngathola ehlathini ukuthi utshani lehlathi engene kulo utshani bunamehlo nanezandla beyaphila nje utshani beyaphila mangena lobutshani buvuleke bakha indlela ngihambe phakathi bakha indlela utshani khona la ngithole khona nje utshani ngabunqamula ngabuhluba ngabuluma ngabhlafuna hayi ngalahla le phansi ngezwe lento yababa baze basho izinto bathi hawu hey awuzwa nti lento iyababa leyo nto le ngingakayigwinyina nokuyigwinya ngisathi ngifuna ukuhlamba bathi hey awuzwa lento ithi yababa le ngazobaba utshani ngabulahla le ngihambe lapha ehlathini ke lade ngihamba kulo tshanini utshani mangihamba bungivulela indlela bungitshengisa indlela ngabuthi bungitshengisa ukuthi ngihambe ngibheke ephi buthi okay ngiqhubeke ngithe mangihamba
ngithe nje ngisahamba ezulwini kube khona into abayenzayo ngisheshe ngibeze ukuthi kunento abayenzayo ezulwini nabo besheshe bengitshela bethi hawu uThembelani uyabona ukuthi sifuna ukwenzana like angazi kwenzakalani uma kwenzeka into ukhona umuza umuntu into engakayikhulumi ukhona umuza uthi uzothi ngithe nje ngisahamba ngithi babeka iTiger lapha iTiger enkulu engaka uyabo iTiger enkulu engaka ngabona mina ukuthi le Tiger ibekwe yibo bathi awuThembelani ubonile ukuthi iTiger yenziwe yithi ngaphinde ngathi ngiyaqhubeka kwaba ngathi khona abayenzayo ukuthi awuThembelani ngithe ngisaqhubeka futhi ngiphambili ngezwe futhi ukuthi uNkulunkulu uyeza ke manje kwasho mina futhi ngathi yazi uNkulunkulu ngathi mina uNkulunkulu uzongijezisa ke la kwasho mina ngaqhubeka ngithe ngisaqhubeka kunendawo engathi umgede bese ngicabanga ukuyiwela nale ndawo umgede kodwa ngizwe isilwane esikhala lapha emgedeni sikhala masithi lokuthi wu kodwa masithi wu siyakhuluma mina masithi wu ngiyasiza ukuthi sikhuluma sithini sithini besithi lokuthi wu sithi kade sagcina ukudla sikhala lapha phakathi emgedeni sithi kade ngagcina ukudla kade ngagcina ukudla kodwa sithi wu mina khona uinterpret mina ngiyezwa masithi wu ukuthi sithini okay ngithe nje mangisizwa ukuthi khona isilwane esikhala kulomgedelo yana uthusayo ngivele ngime ngithe ngisamile bese uNkulunkulu amemeza athi Thembelani uyapi ngibuza ukuthi ngiyapi angijikisa bese mina ngijika ke ngabe ngisaqhubeka because bengithi ngiyaqhubeka ngempela ngifuna indlela ukuthi ngikhona ukubaleka because mina inqondo yami ntate ngitshena ukuthi ngifuna ukubaleka ngicene ngifikile eThembisa yes hayi ngibuyele emuva uma nje ngisafuna ukubuyela emuva ngiphakamisa amehlo laphana ngibona nje umuntu uyayindlulela ngathi umuntu ohlala khona kulelo yahlathi omude umkhulu ngathi mayehamba uneziki kuhamba la uyahamba uneziki ngingathuki ke bengevele ngize ngithuka and bekuntambama ngathi sekukumnyama kungangathuka ngiqhubeke ngihambe utshani ke lokhu bungivulekela bungitshengisa and into yakho interesting mayenzeka like nami ngiyayibuza ukuthi akwenzakalani la angaze ngiyibone into enje bungitshengise ngezandla mabungitshengisa bese ngithola enye indawo lapha nami ngizwe ukuthi hayi ngikhathele manje ngihlale phansi ngithe ngisahleli phansi bese ngibona enye indoda etshanini iqhamuka nje ngaphandle kotshani iqhamuka iyacothoma yazi ngiyibone le ndoda uthi usathane phela lo uqhamuka lapha qhamuke le ndoda icothoma iqhamuke ngathi yandlula bese ingena phakathi la etshanini ifika ihlala ngihleli phansi mina kanje ngihleli phansi kanje bese le ndoda izohlala la eduze kwami ihlale la sibhekane kanje ibheke kimi kanje le ndoda le ibheke kimi kanje uma ibheka kimi le ndoda lena bese ikhipha into engathi mask ikhipha into engathi mask imise kanje le nto engathi mask imise kanje kimi ithe mayimisa le nto engathi mask le ndoda bese ithi kimi yazi uma ungathatha le mask le uzoba nayo yonke into oyifunayo imali incebo yonke into oyifunayo uzoba nayo kodwa thatha nansi imask ikhiphe le mask ithi ithema ikhipha le mask ngizwe bememeza nasezulwini because ezulwini bebebhizi bebengisiza bengidirector benza yonke into bengibaleki yabo beyiphuma ngapha bengisiza ngayo yonke into bekhuluma yonke into ikhiphe le ndoda le mask le ebese ngizwe ezulwini bememeza Thembelani ungayithathi leyo mask hamba lapho baleka suka lapho ungayithathi leyo mask ini bekhuluma ezulwini sengihleli kanje manje mina ngixakekile ukuthi kwenzakalani naye nale mask and lezi zinto lo muntu akhuluma ngazo vele ngiyayifuna mina hayi ngithule ngimbheke lo muntu athi thatha le mask and akasuku ungibhekile uhleli ne team yakhe ngazi noma iqembu uma ekhuluma abengavula umlomo ethi ebengibhekile nje ethule ethe ekhuluma ethule kanye andiyamuzwa ebekhuluma ethule ethe ekhuluma jabona mongathatha le mask soba nayo yonke into oyifunayo khuluma hey umuntu wakhona isigebengu lesana isigebengu esikhulu esiqedile isigebengu angaze ngimbone umuntu oyisigebengu kanje athi thatha nansi imask
bese ethi omunye ezulwini mina sengicabanga uyithatha le mask and umuntu wakhona akasuka uhleli uhlala isikhathi eside engafuni ukusuka efuna ngithathe le mask ethi omunye ezulwini Thembelani lo mask ungayithatha uma ufuna ukuyithatha kodwa ngifuna wazi nansi into uqalwa ngitshena le mask kwathi le mask i1818 angazi ke mayithi 1818 uchaza ukuthini wathi le mask leyo i1818 right akasho ngithi leyo mask uthe ngibuzile mina ngathi yini le wathi 1818 angaze besho mhlambe beshona le mask kodwa ngibuzile athi yini lento lekade ngitshengiswa yona lapha wathi 1818 wathi uma ngiyithatha ngizoceba ngizoba nayo yonke into engiyifunayo kodwa wathi ngizophila emhlabeni u22 years ngicebile ngizophila wathi ngizophila u22 years manje ngitshelwa umuntu osezulwini angitshelwa lesigebengu ehleli la uthi ngizophila 22 years after lo 22 years bese ngiyadlula emhlabeni uma sengidlulile emhlabeni ngizohamba ngestraight ngisihogweni nyosha uthi nyosha ngize ngibe ngababibi ngithathwe ekukhuluma Jesu wakazi usizo ngiyosha ngazi ngize ngibe njalo ngabona ukuthi phela ngizoba nyosha ngathi angisiwe umuntu phela la mangithatha lo mcebo ongaka wathi kodwa hayi cha mawufuna ukuthatha nami ngiyezwa hayi ekhulume thema eqedile ukukhuluma ngingamnaki mina lokhulumayo ngizokhuluma ezulu abantu ezulwini bebekhuluma vele bebe right bekhuluma ama voice a right yabo ungagcina nami ngigcina ngangamnaka nje bekhuluma kahle ekhuluma nangizwe ngathi lokukhala okay ngamnaki ngibheke le mask lokhu ngicabanga ngale ncebo ngicabanga ngale mali ngicabanga ngalobuhle engizoba nabo ngicabanga indawo engizoyihamba ngishaya up and down ngiye kule bhale yana ngishintshe ngiyele nginemali yonke kodwa nawo lo 22 years futhi ungiphathisa ngenhliziyo ebhlungu nawo lo 22 years engizophila emhlabeni ngizophila 22 years kodwa kulo 22 years maybe ngiphila 3 years nyashona nyahamba nya esihogweni ngiphinde ngiyabuya mhlambe futhi ngizophila omunye 3 years ngiphinde ngiyashona bangitshena ngale leyo nto lezulu nangiyazi ukuthi yini kodwa after lo 22 years lokhu ngishona after lo 22 ngishona ngiphinde ngiphile kodwa ngicebile angazi ukuthi yini leyo nto leyo uma ngishona after 22 years ayilapho ke ngiyoba ngiyosha ukosha engakaze ngikubona engakufisi futhi namanje angasuki ke lo muntu ohleli la athula ngibheke kanje neteam yakhe baningi bangizungezile begcwele kwenze nje thula ngibhekile ngihlezi khona laphana ngibhekiwe ayi uthe mayebona ukuthi ngathi ngifuna ukuresista ukuthatha le mask avele akhiphe izinto izibungu izinto engamaworms zigcwale wonke umzimba la ebhora ithambo ngathi zibhora ithambo kodwa bezincane bengafani kodwa nale worm layer kodwa amaworms lawa ngathi abhora ithambo ngiyabona egijima kimi ethi uyayithatha le mask mangithi ngiyabheka lezi zinto seyigijima kimi wonke umzimba manje wonke umzimba after that avela akhiphe into eyinyonka izongiluma la unyaweni athi ngithi thatha le mask ngibambe manje ungithathisa manje ngenkani kuthe kanjalo mangithi ngiyambheka mangithi ngiyabheka imask ayisekho angiyazi ukuthi ishonephi le mask ishonephi manje angisayiboni how after that naye akasekho ukhona akakahambi okay ukhona uthe mayeqeda kanjalo wangazi wenza kanjani because naye emizulwini bekhulume bebezwa uma bekhuluma ebezwa wavele kwase kuba necrash uma bekhuluma ezulwini okay kwaba necrash ngathi CD ngangakhona manje ukuzwa kuba necrash uthe after that ngamuzwe ethi uyabona nithi kumnandi kanjani la wayesethi hey awumbheke kahle lo muntu uyambona ngathi manje mawumbheka ikhuluma izinto ngicela ezinye izinto ekhulumile athi izinhlamba ezinzima ukukhuluma kwakhe ukhuluma izinto ongeke kube lula ukuthi ungayikhuluma akhulume bese uthe mayiseqedile cause mina vele bese ngilingekile ukuthi vele le yancebo ngiyayithatha ngiqamba manga bese ngilingekile mina ngibe ngiyifuna vele incebo nalento ade ekhulu lezi ncebo bengiyifuna mina ngibuka le ncebo
futhi ke cabanga ke vele bengumuntu mina kade engakholwa ephilezweni bekulula ukuthi ngayithatha le nto leyana yeah bekulula nje kusimple kuthe makunjalo ke bese uma ebona lo muntu ukuthi ngiyalingeka ukuthi ngiyayithatha lencebo uthe mayebona bese ethatha ezinye izinto abayibiza igama lakhona liyangihlula ukulikhuluma ayithathe lento le afake ayithathe ipipe afake into engathi ipipe engathi umjovo la kimi bese baninga ngithi bese bedonsa igazi lami bemixe nale izinto lezi yini ngathi lento kuthiwa ibundu igama lakhona angalikhuluma ayimixe nalento le akumixe negazi lami lelwane lezi ukuthi uma ngiceba kuzomela ngilale nazo basho njalo kwathiwa bangithatha lezi zinto bayimixa base bathe mabeyimixa baqeda ukuyimixa beza ngapha kwi private party kwaba khona nayo futhi into abayenza ku private kwathiwa ke manje siyamvala ukuthi engalali nabantu besifazane kumele alale nalezilwane lezi kusho ukuthi mina ngizoba nemali ngicebe kodwa kuyomela ngilale nalezilwane lezi kade bezisho ukuthi ngizolala nazo lezilwane kanje yabona beyizenzeke lemkhuba yenziwe ke lapha nemkhuba eminye oba ngisho ukuthi eminyayikhulumeki yenziwe ke lo mkhuba yenziwe ngiyibuke lo mkhuba lena kwenziwe ngibona ukuthi yabona la ngiyabulawa ke la ngiyabulawa noma ngabe kuthiwani ukuba impela ngisindanga lapha bengingeke ngisalibona izulu cause imkhuba leka ekade yenziwa lapha kuthiwa ngeke ngiyolala nalezilwane lezi kahle ngicebile ngalesikhathi ngiceba ngiyaceba kodwa manje ngikhulisa lezilwane ngoba nje ngilala nazo lezilwane ziya reproducer ngiyayikhulisa lamadimoni ngiyawaphilisa onke lento ya reproducer ngicebile kodwa makuphela leso sikhathi ngiyesihogweni uma ngifa ngiya straight esogweni amadimoni sengiyidimoni straight uma bengichazela ukuthi bathi ngiya straight esogweni impela la khona isogo lesithiwa yini ngathi bebehlukanisa ihogo ezulu ngathi khona lesi esikhulu noma bathi bebethi ichibi lomlilo kodwa bekhona isogo lesi ngathi bekuthiwa noma ichibi lomlilo kodwa bebisibiza ngegama ngathi impela ichibo umlilo onjani kodwa bengathi kuyichibi inya kodwa bekuyisogo esinzima mina lesikade ngizoma ngidlule emhlabeni ngiyekuso sengicebile bathe mabeyenza leyo nto besethi lo muntu lo lesigebengu sithi lesigebengu sikhuluma nalaba sithi siyakhuluma siphinde futhi ngathi siyahleba futhi sihleba nalaba abanye sithi yini niyambona lo mfana ukuthi imncane kanjani why lo mfana singamvala umlomo engabe sakhuluma nje simvala umlomo straight uthe mayithi why lo mfana singamvala umlomo engabe sakhuluma wayesengibamba wangithi ngqi isandla sakhe besingenayo mina ngathi is a snake isandla sakhe wangithi nje ngqi wangithi ngqi ngalesandla engathi si snake base besukuma bonke lo munye khona umunye ovela wangidonsa wangidrain igazi la ngemuva bekunguye straight yabona into adenza ngazi kodwa nje bekungusathane straight loyana nempondo straight nama devil worshippers zakhe oba bengingabantu labadehamba nabo ngathi bengama devil worshippers enye vele ngidonsa banga actor kwabo ba actiswa kwama vampire and bebengihalela bebefisa ngathi bengangidla manje bonke bebelambile lapha na ngathi bengibanukela ngathi beactiswa kwamabhubesi or ama vampire okungama movie okunye kungidonsa igazi la ngemuva la emahlombe ngezwe kungidonsa lana kodwa kume lapha kodwa ngiyezwa makungidraina la ngemuva ngiyezwa la emahlombe bese kungibamba lokho kwesigebengu ngithi ngqi thema kungibamba bese kuthi asimthathe simfake la ehlathini simbulale simudle kuthi asimfake la ehlathini simbulale simudle manje usiyabulawa futhi bangibulala bamfuthi akusasebenzi aceba uvelo wakuvala same time mina ngimangala uthi manje incebo kwenzakalani sengiyabulawa futhi ngiyakhumbula ukuthi into eyenze lokho uthi yini uthi uthe ufike wayibamba la what eshwa lokho umfana ithe lo mfana kwangilimaza lo ukhuluma nalabo ahamba nabo uthe lo mfana kwangilimaza ngibona ezibuka la ethi kwangilimaza lo mfana yabo washo njalo uthema eqedwa wathi asimfake la ehlathini simbulale simudle bonke ubuthi uthema eqedwa wakhuluma ngomunye wase lobugebengu bakhe bukaSathane emadimoni ini wathe uyamkhumbula ubani ukuthi ebebekene eplatini
washo ukuthi bebebekene eplatini iphathe umzimba womuntu kade elinye idemon. igama laloyo ubani ukuthi ubani Ngivele ngalikhohlwa igama lakhe Okay. kodwa ushili kodwa igama lakhe igama ledemon. oh Walisho nje igama ledemon wathi uyamkhumbula ubani kade edlani bebeke eplatini wayisho lento ade beyidla bebeke eplatini ngisaba ukusho kodwa iphathe umzimba wakhona ngisaba ukisho i-private party i-private party i-private party yosimami yosilisa lowesilisa kade idliwa khona lapha emademonini eyibeke eplatini wathi uyakhumbula wathi manje asimudle lo mfana simfake ehlathini manje sisimudle simbulale simthule engabe sakhuluma simvale bangibamba bathi mabengibamba basukuma uyabona even ukusukuma kwabo uthi hayi lezi igebenge lezi hayi lezi igebenge lezi even lo muntu mayikhuluma uyambona lo muntu loyana ukuthi lo muntu uyabona ukuthi manje lo muntu engangibulala manje lo Yeah. uyambona basukume beme ngenyawo bonke bathe mabesukume ngamuzwa ngezwa uNkulunkulu ememeza ewamemeza uNkulunkulu esezulwini wamemeza wathi thempelane baleka lapho hamba lapho thempelane hamba zamuzwa cause bese sengibambile straight ukuthi angikhona ukuhamba zase imuzwa lezi ezinye noSathane bamuzwa bavele bonke bahlala phansi babhekisa phansi amakhanda ngezwe lesigebengu sithi hey ngiyaqala ukukhuluma nale ndoda ngabona senza nje lesigebengu sithi hey madoda awukwenzakala siyibuza lesigebengu sabheka phansi sathi sabheka bonke bangithi bonke babheke phansi bathukile ukuthi kwenzakalani bonke ngababona benze nje amakhanda yeah uma ebheka phansi akayeki ukungilinga uma ebheka phansi uthi kungani yini singakutholeli mhlambe indawo sizokurentela sizokubhadalela irent sikutholela indawo esizokurentela kuyo uyazi ngithi ukuthi ebazi ukuthi la ngihlala khona bevele bengiqashile kusho ukuthi uyazi and uyazi ukuthi ngiyafuna ukuthi ukuqasha kodwa uthi bathi bona lezi ayigebengu nabo begcwele bathi bafuna ukungibhadalela irent athi yini singambhadalela irent ubheka kodwa uyikhuluma lento yesaba futhi ubheka phansi uthi ubheka phansi yeah ngase ngisukuma mina wakho uthe uNkulunkulu manje ekhuluma ememeza lesandla kade ngibambe ngiqinisile kanje ubona ukuthi ngiyabulawa la engibambe ngiqinisile engithe nje ngqi and le ndawo kade ngibambe kuyi private party bethu ufuna ukuyikhipha nayo engibambe ngqi ngathi isandla sakhe sime kanje engibambile umlomo usewuyekile ini ngesikhathi ekubamba umlomo usewuyekile ngaleso sikhathi umlomo angithi ayekubamba umlomo ukuthi ungakhulumi wathi asimvala umlomo wayithi ufuna ukungivala umlomo ukuthi bengibulale wathi asimvala umlomo wathi asimvala umlomo mayese kubamba nje sekubamba hayi emlonyeni akangibambe emlonyeni wangibamba nje ngesandla kanje bekubangibulala straight wathi bafuna ukungiphosa ehlathini bengidle khona ehlathini wathi ufuna ukumudla simudle bonke ubuso simudle nje hayi thema sekhulumile uNkulunkulu wasengiyeka wangiyeka ngakhona ukusukuma nami ngajabula ngathi ungasinda bengengikhona vele ukusuka lapha uNkulunkulu engakhulumanga bengengikhona ukusuka lapha labana igebengu ngempela leziyana ngisukume ngime ngithe nje mangisukuma uma ngithi ngibheke emva kwami mina bengingaboni ukuthi kanti kunje mangithi ngibheke emva kwami amadimoni kugcwele uyabona kodwa ukuthi lawa ngathi amadevil worshipers because bengingabantu ke labadebe lapha nabantu ababonta abantu lapha ngiyabona ngiyaqalaza abantu abangaka and uyabona amadevil worshipers ugcwele bonke ke babheke phansi mangisukuma bonke babheke phansi benze nje basaba nani ukukhuluma ngisukume ngihambe ngithe ngisahamba ngithola amadimoni agcwele la phambili lamadimoni aphakamisa izandla ngathi mayiphakamisa izandla angifosta lezi zinto thiwa yindokhu ezinye izinto kunzima kuyikhuluma lezi zinto zama blow job ya lamadimoni onke enza isanye ye blow job wonke lamadimoni kade enza isanye yayo wonke inqwaba ukungcola kodwa mangithi wonke enzele usayini leyo wonke ayenze ngezandla wonke ayingivele ngidabule phakathi kwawo mina dabule phakathi kwawo ayazi vele ukuthi emhlabeni kusho ukuthi ayazi emhlabeni umuntu ebephila impilo enjani dabule phakathi kwawo mina ngidabule hamba ngithe mangihamba
kusho ukuthi babonile ezulwini ukuthi ngiyesaba bevele ezulwini benze ngathi kuba namabhubesi lapha phambili kube ngathi umfanekiso yamabhubesi yabo avele esabe lamadimoni engabe sakhona ukusondela eduze kwami bese ngihamba kodwa kube khona elivelela ilula khona elinye ngicabanga ukuthi lingangami ngihide kodwa liyakwazi ukuyilula ngokuthi lingaba lide liyakwazi ukuyilula libe lide losha lapha kahleni futhi liyakwazi ukuthi limela lilule mhlambe mina ngingale yabo ore khona into engale lilule nje lilule umzimba leze liyofika ngale kanje liphinde libuye futhi limela yile lifikela ilula labonta kuswa amabhubesi lawana kodwa ke lelo demon lelo ngathi la mademon abizwa ngokuthiwa imungu ngoba angithi ngisho ukuthi lapha bengibona ngiqale ngabona izinto ngathi ezobunyanga yile libizwa ngokuthiwa umuncu or yini lokho kude umuncu bekuyiwo bekuumuncu ke loyana straight bekuumuncu loyana kodwa uyayilula uphinde uyibuyise futhi bese ke kubone lokhu bese kuzama ukuthi kungigijimisa ngiqhubeke ngihambe ngithe mangisahamba endleleni ngimangele ukuthi amadimoni kanti angaka mangithi nje ngivumbukele emgaqweni kanje ngabona amadimoni angisaboni ke legebengu ngisele lapha labavela babulala labanegebengu sengibona amanye amadimoni manje agcwele umgwaqo angakana namanye ahamba phansi komhlabathi okunye kuze kukhalisa kwezingane ukuthi ngwa phumela emhlabathini kugcwele angazi imhlolo ke lengiyibonayo and uyabona ukuthi vele la madimoni ngoba egcwele kanje uma ubuka uyabona ukuthi into ekhona le vele akhona vele nje physical into ekhona nje uyabona la madimoni ahle kusho ukuthi ngale ikhathi vele kusuke kuphithiza wona ngithe mangwabona bese ngikhala ezulwini ngithi cela manje ningehlisela umuntu oyedwa owasezulwini or nje oyedwa asezulwini azongisiza azongivikela la ngithe mangisho njalo kwehla i-tiger ibhubesi hayi tiger ibhubesi ilion kodwa ibhubesi la khona ngicabanga ukuthi alifana nalawa la emhlabeni ngoze nginganobuka kahle ibhubesi lona kodwa lihlukile phela ngelifanele nalamabhubesi lawo thema lehla lebhubesi leli manje kwavele kwaba empty estradini wonke la madimoni kade egcwele lapha emgaqweni kwaba empty same time ngahamba ke la ngilandela lebhubesi la emva kwami ukubhodla kwalo kunesisindo kuyaledlula lebhubesi leli lase esinalo emhlabeni lama bhubesi la siwazi ukubhodla kwalo nje ngiqhubeke ngihambe ngithe ngisathi nje ngibuza something emayelana nalebhubesi ezulwini ebangikhuza bathi awuthembelane bangikhuza bangithulisa abafunana ukuthi ngazi ukuthi ngoba nje kwehla lebhubesi kusho ukuthini kwenzakalani bakuthulisa bathi bathula ke mina cause abafuna ukuthi ngazi ngithe ngisafuna ukubuza something kule bhubesi leli ngithi ngisafuna ukubuza davele balithatha lanyamalala ngisalibona sengisele ngedwa kodwa phela bengingedwa cause ezulwini bebekhona qhubeke endleleni ngihamba ke siyaxoxa ke nasezulwini bayakhuluma bekhona nanezingane eziningi ezulwini khona nale ingane eziningi lezi kade zikhona ezulwini yizo nje ade sixoxa nazo ihlezi beyijabule ngenye indlela zijabule ngenye indlela yizo ziyangidirect hayi hamba yekuphi bangitshela athi hamba khona umuze sikulungisele khona ukuthi uzolala khona bengitshena ukuthi ubani wakhona usahamba emakuleni angazi uyothenga ini uzomficesa emakuleni qhubeke kuye khona kusho lengane ayi ngiqhubeke ngihambe mina hamba zingidirect ziyakhuluma ziyahleka futhi beyihleka futhi uyabona nje kumnandi ubona ubuzwa nje ukuthi kumnandi la kuyahlekwa ngihambe zingidirect lezingane zihambe ngithe sengiyofika kulomuzi abathi angiyekuwo betha uthembelani usulate sebevalile egate bathi sebevalile egate bathi mathi sebevalile egate bese ngibuyele kube nendawo abangisa kuyo uma ngifika nje kule ndawo kuseduze komfula ngathi umfula indawo nje ngathi iyehla amanzi mangifika lapho ngathi lokho ezulwini lokube ngishayisa up and down endaweni eyodwa bengishayisa up and down kanje kanti bafuna ngene kumunye umnyango okhona khona kule ndawo le mina lokho ngishaya up and down kanje ngithe ngizashaya up and down uma ngithi ngibuyele uma ngithi
ngavele ngangena komunye umhlaba. Kodwa ngihambe nje i-distance lokhu ngihamba. Uma ngihamba i-distance angiyiboni mina ukuthi sengikwenye ilinyiso. Lokhu ngiyahamba. Ngithe nje ngisahamba i-distance inyane encane. Engekho into encane. Ngabona imithi igcwele phansi emhlophe. Ehamba i-distance imithi yodwa nje ependwe ngokumhlophe inqwaba namatshe abekiwe uyabona ukuthi izinto zemithi kuphela egcwele la. Ngathi hayi ngathi something don't make sure la ngaze ngithi ngibuyele emuva ngithe mangithi ngibuyele emuva wavela lahle lomnyango lo engene ngawo emoyeni awusekho awusekho sengicinga manje umnyango mina akusakhona ukuphuma kuleli zwe sengidrephekile bathe uma njalo ngisathi ngibuyela lemuva ngathi kunemithi la uma ngithi ngibuyele emuva bese qhamuka abafana abafishana abangaka abaphethe izagila qhamukela abafana mangithi ngibuyele emuva bengenzeni ngezagila bathe ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu bebela ngizagila uyashaywa manje ngiyashaywa bebela ngizagila ngithi bengikhomba umgwaqo bethi ngihambe emgaqweni uma ngithi ngiyafika emgaqweni ngiyawugcoba umgwaqo wakhona yabo uma ungafaka unyawo kanje ungatrepheka ngeke ngeke usakhona ukulikhipha uvela umgwaqo wakhona ube ngathi into ngathi manje ngiyawuthinta uvela umgwaqo uthi ngivele ngisusa unyawo ngithi ngibona ukuthi la ngingatrepha uma ngithi ngizama ukuphumela ngapha kunomgede indawo engathi umgede igcwele abantu abatrephekile bangibuka ngamehla abhlungu bathi baphenduka nami bathi abanye baphakamisa izandla bathi batrephekile la ngithi ngivele ngijike ngibuyele la lento futhi eyenzakala ngiyayazi hayi ukuthi ngiyayazi ngathi akuyafika like iphupho kodwa iphupho lakho nanginakanga kodwa lento ade yenza ngiyayazi ngiqhubeke ngihambe ngithe ngisahamba lezi zinto zingishaya ngisagila bese kukhipha isipikili esincane esingaka netshe eligoqwe ngentambo emhlophe kufike kungishaye ngale ngathi kungishaya ngale litshe leli isipikili sakhona mangithi ngibheke ezandleni ngisasiboni ngathi lesipikili esithathu esafakwa la kimi ngithe mangithi ngiyaqhubeka mina ngizwe ngebhlukwe ibhlukwe selelikise sekumhusha webhlukwe kanti sengingaka usomfishane sengingaka njengoba kushayela isipikili bebekwenza bemfishane bebengenza ukuthi bakwenza umkhovu bebengenza umkhovu ngimangala ukuthi kwenzakalani la kunemithi and mawuhamba kumele kuyakutshengisa lezi zinto ukushaya ngesagila bese ukhomba umuthi ukuthi jumpa lapha uma ujumpa lapha khona into eyenzakalayo right awuchaza shikwenzakala kuqale ngathi ngithi ngijump umuthi ngaba ngehla yabo ngabuyela emuva ngaphuma ngapha kwangathi kuba ngconywana ngaphinde ngathi ngijump umuthi ngehla yabo lokwenzeka leyo nto leyo kodwa ngicine vele sengingaka because bengangazi kanjani kodwa lokhu gebhizi ke lezi zingishaya ngegama lika Jesu sithe masiphuma kule ndawo enemithi sesiphumela ngale ngathi sesiyongena manje endaweni yakhona kanje ngihamba khona ila khona ngithe mangithi oqale khona umlilo yasha ke sekusha manje le ndawo le ngicabanga ukuthi ibishiswa igama lika Jesu because ngathi alibizi igama lika Jesu ishe umlilo wakhona njengoba nje kuumoya kanje ubonela kuvutha umlilo la untonta njengeplastic uthi uphuma ngapha hayi umlilo mhlambe umlilo angazi hayi umlilo spiritual umlilo wempela mpempe umlilo ubumlilo phela lo nangapha untonta umlilo uyantonta uthi manje bese kubaleka wonke umuntu nami ngicashela umlilo nabo labo tikolo shwade belapha labafana abafishane nabo khona okunye ngakugqoke namabheshu kufaka unyathi bekufaka khona okunye bekufaka ibheshu nakho kuyabaleka nami ngiyabaleka sesibale manje ke sekuyinkinga ke manje sesibalekela umlilo manje sonke la ngitheke lokhu ngibaleka uma ngiphuma ngale ngibona izindlu ngithi nazi izindlu ngijabule bese ngingena kumuntu sekusebusuku ngathi bekusebusuku ngene komunye umuzi mangifika emzini ayi ngibona ukuthi lo muzi wathi awuhlala umuntu ngiphumele ngibone nje lokishi igcwele imizi kodwa imizi yakho ayinamuntu uma ngithi ngena phakathi imizi yakho iboshwe ngechain eminyango
kufakwa amaketanga kunamabhaki bese kuba neketanga yonke kuboshiwe uyabona ukuthi lana akuhlali umuntu uyayibona nje imizi yakho akuhlali umuntu la ngihambe ngize ngiyongena komunye umuzi ngene phakathi ngiyengale mangifika kulomuzi la ngifike khona ngama waqhamuka omunye umama engakafiki lo mama aqhamuka intombazana ephethe isagila cabanga ukuthi ikho lokuthiwa imkhovu ayikhulumi laba bantu laba khona abakhulumi bakhuluma isagila kuthiwa nje ngesagila bese bekutshengisa ama sign ukuvula umlomo awuvulu bebekhuluma ngesagila kuphela kuthiwa qwi yabona manje izagila nje into ekuthiwa isagila ngisayithandi because ngibonile izagila kule ndawo qhamuka lokho kwentombazana kungithi qenge ngesagila ngithi ngifuna ukuphuma kuloya muzi ngifuna ukubaleka kungithi qenge ngesagila kungitshengisela mangithi ngibheka kugcwele usoxhaka phansi akuphumeki acha kwenzakalani la ngithi phinde ngifuna ukuphuma kungiqenge ngesagila kungikhombe phansi hey ngibona ukuthi hayi uma ngithi ngibuka kuloya muzi ngithole nendawo nje namanzi ngathi kunokhamba linamanzi gijime ngophuza amanzi akhona yababa ngwayeke awenze ukuthi amathi zatestakana iyasha njalo le ndawo bese ngithi mina ukuma kancane bese lo mama lo kade ehleli lapha umthakathi ngathi umthakathi lwana vele ayithi ngathi vele beumthakathi uphethe ngiyophethe le ndawo evele ethi lo mama yazi yabona ke lento isiqala ukungicasula bese vele ibonakalise lo mama becashile evele ibonakalise lento isiqala ukungicasula vele asuke lo mama eze kimi straight ayibonakalise dontswe manje phansi sekuvela osoxhaka kuvela ini ngiyesatshwa futhi bangisaba kule ndawo naloya mama bebengazi ukuthi nabo ngokwabo labade lapha bebengazi ukuthi kwenzakala ukuthi ngene kanjani lapha abazi nabo ngize ngithola indlela ke yokuphuma kuloya muzi kodwa ngingakaphumi lo mama bese lithatha lelizwe lakhe ligoqa because bese kusa kuyizwe lento sekuyasa manje sekuyasa usuyaligoqa manje uma ligoqa ngiyalizwa liyahamba liyagoqa uyalizwa uyaligoqa kodwa ngazi uligoqa kanjani ngoba uphakathi kodwa ngiyalizwa ukuthi impela liyasuka lisuswa ngathi lisuswa phansi liyasuswa ngathi sekuyasa liyahamba manje seliyathathwa manje bese ngiphuma mina malithathwa kanjalo ngiphumela ngaphandle ngapha uma ngihamba abantu bakhona amabehamba bekukhona nanabantu angazi labantu bangotikolo shot bayini angibazi kodwa nje ngibonile abantu mabehamba abantu bakhona bahamba izwe lakhona lishiki kodwa amagcoba mina phansi liyazamazama liyashika ngcobe lishiki ngcobe liyashika kunesindo kuneweight sengisho mina mangihamba lineweight ngiqhubeke ke kulelizwe ngihambe ngithe ngisahamba nje uma ngijumpa ngale thothi ngihamba indawo bese ngiphumela ngale bese igoqwa le ndawo ivalwe ngiphinde ngihambe ngalesikhathi ngihamba iyasha akhale lo mama thembelane hamba iyasha le ndawo ngenxa yakho ngihambe qhubeke ngibaleke ngithe ngisabaleka kanjalo engibona ukuthi no and manje ngiyezwa emhlabeni mabekhuluma bakhuluma phansi komhlaba ngibezwa bekhuluma la ngaphansi nezimonto ngiyazizwa la ngaphansi sekuyasa kuze kuse ngikhona kule ndawo uma ngihamba la endleleni ezulwini bayakhuluma sekhona baxoxa ke ezulwini nje bayixoxela ba free futhi ngiyezwa nangendlela manje sekuxoxwa ngayo ezulwini ngathi akusekho kude kakhulu manje nesibhakabhaka ngathi asikho kude kakhulu kodwa kuyakuthi kodwa uyabona ukuthi uphezulu ngiyayibona ukuthi ngiphezulu and bakhuluma ezulwini azali lo sisikade ekhuluma nje onenhliziyo enhle amusa unenhliziyo ethe wethembelane khona noMaria phela la hayi ngingamnaki mina cause ngizothini ngiMaria kube mhlambe bekumanje oba ngikhodwa mhlambe bengizobuza ukuthi mhlambe bengizoba nemibuzo uMaria bengizombuza ukuthi hey weMaria ngicela ukubuza nansi imibuzo waye ukuthi kuukuthi waye ukuthi manje bengingazeli ukuthi uthe nje bathi kunoMaria mangayingena bizi ke siyaxoxa ke ezulwini nje kuyaxoxwa nje nami ngiyabaphendula xothe bangitshela nanokuthi bahleli la nje ngathi beyiphuzela izinto ezibandayo nje lapha nje ngathi bekumnandi nje futhi ngathi bebehleli ngathi umuzwa bekhuluma ngathi bebehleli nje ngathi bebehleli ngathi mhlawumbe ubaba umuntu umehlele esofeni relaxile bebe-relaxele nje lokhu ngiyaxoxa ke sithe lokhu mina ngibhizi ngixoxa bese ngikhathala la endleleni bese lo mama lo ethi ngabe ngisaye emhlabeni abantu bazongibulala
because bazobona ukuthi sengudikolosho and bese noma ngingayiboni kahle ngathi bese ngehlile because nane voice yami ibishintshile bengikhuluma ngenye voice ibincane bese ngehlile i-distance engangokusuka la mhlambe ngiyala emakuleni bengikhathala ngathi ngihambe enye i-distance bengizwe ukuthi bengehlile ngikhathale ngizi ukuthi nowakusesimi manje ngiqhubeke bese ngikhathala ngithe ngisakhathi ngithe nje sengikhathele bese ngihlala phansi ngithi hayi ngcono ngihlale phansi noma kuthiwa sengitriphekile kulelizwe angisenandaba angisenandaba vele ngoba vele bengumuntu ongakholwa bengingazi nani ukuthi lezi zinto kusho ukuthini kuba kuleya ndawo bese ngihlala phansi ngiyabona nakho uqhamuka nokunye ngiyabona ukuthi idemon leliphethe ibhodlela lebhiya liyaqhamuka angazi naku ngiyalibheka nje liyaqhamuka ngihleli phansi nakho kunye ngamademon ukugijima kunye ngibona kugijima edakeni like anginayo imbuzo ukuthi kwenzakalani bese memeza lo osezulwini athi Thembelani Shumayela lapho ngithi hayibo nakho sengena inkingi ngizoshumela ngithini ngizoshumela ngithini makuthiwa shumayela lapha aphinde shumayela lapha angazi ngeke ushumayeze ngeke ushumele endaweni enabantu ongaba understand ngeke angaze ngenze lutho mina aze ngenze lutho ngithe mangiqeda lapho beqeda ukusho ngahlala phansi mina ngangashumayela and khona umkhuzile ezulwini wathi hayi yazi wamchazela kwamchazela indlela amchazele ngaba benokukhuluma ngibezwa bekhuluma bebodwa wamchazela hayi mase mchazelile ke bese mina ngihlala phansi ngithe ngisahlala phansi bese bengitshela bathi hey wendoda baleka lapha bafuna ukubulala kule ndawo le bathi uzotshela abantu emhlabeni imfihlakalo kuba udikolosho bethi angibaleke ayi ila ngisukume khona ke ngaya ngejubana bathi baleka bathi uzotshela abantu emhlabeni imfihlakalo kuba udikolosho bafuna ukubulala hayi ngabaleka bengitshela phuma ngapha bathi ungayike ngapha kulelo side lelo shintsha uphume kuleli ngapha ngiphume kulelo until ngize ngiyothola igate igate lakhona nje igate elivelela vele emoyeni kanje la phezulu libhala ukuthi darkest ngize ngalifunda because ngifuna yebo khona lento yenza ekade yenzeka bengiyazi kuleli yazo because into eyake yenzeke ngiyazi like yathi yakuyavela noma ngiyiphupho futhi iphupho la khona kwakuyiphupho elinganakeki or iphupho laqhamuka ka5 or kangaka kodwa nje iphupho lavela kudala linganakeki ngitheke mangihamba ngibona umnyango ubhala ukuthi darkest hour umnyango wakhona nje umnyango ubhala darkest hour ngifunde darkest hour okay angazi ukuthi kusho ukuthini ngingene kulowo mnyango emoyeni ngithe nje mangingena ngithi ngavele ngaphumela emhlabeni manje ngiyaqalaza ngisemhlabeni ngabona ngimhlabeni phela la and angisaphumeli kule ndawo leya sengiphumela manje nje kwenye indawo hawu ngisemhlabeni ngithe mangiphumela emhlabeni kwaba khona umoya kusho ukuthi umoya nje wasemhlabeni or umoya angazi ungene la phakathi kimi lo moya bese ngiluleka ngibuyela ngiba umuntu ngayibona ukuthi ngiphumela emhlabeni bese bethe ezulwini Thembelani baleka bengibalekise bengafuna ukuthi ngibuke emuva bethi angibaleke bethi baleka labo bantu basakulandela ubaleke bethi baleka ngibaleke usofile ukubaleka hayi bese ngifile ukubaleka uphila ukubaleka nje ubaleka bethi angibaleke labo bantu labo ngibaleke kube khona umfo okhulumayo nje lapho kade ebhize ekhuluma baleka yini yabona ethi angibaleke yabo uma ngibhizi ngikhuluma ezulwini khona kade ngikhuluma naye lo kade ngikhuluma naye lezulwini lo kade ngikhuluma naye lezulwini angazi ukuthi kwenzakalani cause bengizwa thothi uzothi into engakayikhulumi sengiyeza ukuthi uzothi nami uma ngicabanga into uzoyizwa kunezinto lapha na cause vele bengumuntu wasezweni ilapho vele kwavuka khona nje ukuba yizwe kwavuka ngeza ukuthi nakho ngiba yizwe hey ngacabanga nje izinto ezibhedayo nje ngacabanga izinto ezibhedayo ngabe the ngiyayicontroller ethi lo muntu Thembelani ungayisho lento oyishoyo
ngiphinde ngicabanga ukuthi hayi bo Thembelane ngwayisho into ngithi ngiyayikhuza hayi bo ngithi ngisengizocabanga ngithini ke manje ngoba noma ngicabanga ngiyezwakala noma ngikhuluma ngiyezwakala hayi bo nami futhi sengiyeza ukuthi hayi bo lo muntu noma athi ngalesikhathi ngicabanga sengiyamuzwa ukuthi naye uzokhuluma futhi noma ngeke ngazi ukuthi uzothi kodwa ngiyezwa khona into azoyikhuluma angisanda kwenzakalana lokhu ke siyakhuluma ke nalomuntu ke siyakhuluma ezulwini nalomzalwane ke siyakhuluma nene uxoxa kahle ke yimi nje umuntu obhize oyicabangela izinto zasezulwini ngeke ngicabanga into ebheke eceleni khona nje umfoko kade ekhuluma ngithi ngeke ngithi ngengqondo ethi naye imhlolo yami naye imhlolo yami lo mfoko ngempela ngisuka ngani nje azokhuluma lento ayithanda la ngithi ngisacabanga lokho bese ngikhuzwa kuthiwa hayi bo Thembelane ungayikhulumi lento oyikhulumayo kuthiwa ngiyakhuluma kodwa ngiyacabanga qhubeke ke ngihambe ke lokho ngibaleka ke ngihambe ke ngize ngicine ngihamba kahle until ngize ngiyofika kwenye indawo la ngifike khona ngahlala phansi ngafela lapha ngahlala phansi ndema ngihleli nje phansi ngabona laphana ngathi indawo leyana ihlahla ngibona kuqhamuka nje abantu bezokha amanzi bakha amanzi esihlahleni ngathi bakha amanzi kulehlahla itshane oluncane nje abantu bakha amanzi bayasuka bayahamba uqhamukana nabangani bami bafika baphethe amabhodlela lawo izinto eziphuzwayo utshwala aqhamuka baphethe amabhodlela otshwala abangani bami babefika baphethe amabhodlela otshwala basuka futhi bayahamba nabo yabona ukuthi nabo bafika bazongixaba ngathi manje bafaka mina enkingeni ngisindile so ngiyasho abantu laba ngisindile sogwini bafika notshwala ingqondo yami bisabambekile bengakakhululeki izinto zotshwala ngithe nje mangibona lobutshwala lobu ngavele ngaphalela ngenye indlela ngifuna uqamba manje because vele bengisasenjalo vele kodwa laphana bengisasenjalo vele kodwa noma ngizama ukufihla befika abangani bami ke namabhodlela bephinde bephume besuke behambe ngababona bese ngizama nami ukuyokha amanzi laphana kuleya ndawo leya ngizame ngithe ngisacabanga leyo ngicabanga ebhedayini bese nje kuba khona okhuluma ezulwini athi hayi lo muntu akafanele ukuza la beshe ezulwini bathi akafanele ukuza la bathi akafanele ememeze futhi ngevoice enkulu athi akafanele ukuza la akafanele hayi vele nami lapho bese kuduma ke manje sekuduma le izwe ke ngiyaduma nje kudumizwe sengibone nalezi yazinto hayi kudumizwe kakhulu bethi angifanele ngithe mangifika nje kule ndawo engathi utshani mangithi bese ngibona ithuna khona ngoba ngathi uNkulunkulu vele wangithatha ngithe mangiphumela kulelizwe ngaphumela endaweni engathi ihlane or intaba yabo mangiphuma ngibuya kuleli yazo ngiphumela endaweni engathi ihlane nje namahlathi ela emhlabeni ngiphumele khona emhlabeni kodwa nje ihlane nje akunamizi nje ihlane la ngiphumele khona ngibona ithuna kuyo le ndawo eyihlane namahlathi ngibona ithuna ngimangala ukuthi ithuna libekwa yini ehlathini hayi kube khona ungitshela Thembelane lelo thuna elomunye umuntu anoma ngasakhumbula ukuthi lo umuntu kwakwenzakalani ngaye ezefuna ukuyoncatshwa lapha kuleli yahlathi kodwa kunezinto zobuthakathi ngathi something like ubuthakathi eyenziwa mangithi mina ngibona uma ngibona le yathuna bephinde futhi mangibona lezi yazinto le yathuna bephinde bengitshene bethi hayi lo muntu akafanele ukuzala besho mina ethi angifanele ukuyezulwini khona ke enye into uNkulunkulu akayikhulume ngiyijampile ngize ngisukuma ngibalekela ubani ngibalekela le yandoda la uSathane kunento uNkulunkulu ayikhulumile engakakhuluma uNkulunkulu khona othe ezulwini yini uThembelane engezi la izulu engamvumeli inkosi ukuthi eze yonke into la ezulwini uzofunda khona uzofunda sengaphezulu wathi uNkulunkulu emzini kabani emzini kabani bethi mina ngizofunda sengingale ezulwini wathi emzini kabani ngisukume ke the time ngihamba endleleni bese ethi uNkulunkulu ngimthembelane ukhulume nalowo muntu Thembelane awufanelwe ukuzala Thembelane ngiyakubona wena uyofana naye lo muntu loyo esho uSathane ethi ufana naye lo muntu loyo awufanele ukuzala ungakhuluma nalowo muntu loyo into ayikhulumela uNkulunkulu noma ke ngingasabe ngendlela asho ngayo kodwa nje kuyafana nakwendlela akhulume ngayo okay angisuke ke lapho ngifike ke kuleli yahlathi leliyana ngoba bengileli yahlathi ngibona yonke lento ade yenzeka lapha
hayi uma njalo ngiphuma kulelizwe lotikolosho leli kade igcwele uTikolosho ngiphume kwaba khona nje umntwana ongilandelile kodwa uyabona ukuthi ngathi umntwana wathwetshulo ngathi umkhovu wathwetshulo ungilandelile lo mntwana mangiphuma kuleli yazo ukhonile ukuthi mangiphuma ukuphuma kanye nami because mangibaleka la endleleni ngihamba naye ubaleka kanye nami siyabaleka la endleleni saba naye bekhona khona ngifika kule ndawo engathi ihlane ngafika nje mangifika lapha ngimbone lo mntwana engilandele ngihambe ngizama ukumbalekela engilandele lo mntwana ngizwe ngathi sebeyambiza ke manje bebiza yona lo mntwana nje wemkhovu uzothatha nasi iskipa bambiza manje lapha emahlathini wemkhovu uzothatha nasi iskipa angazi bagcine beyitholile indlela yokumthatha bamthatha ngizwe izulu sebethembelana uyishonsephe ingane yabantu ayisekho vele sebemthathile kusho ukuthi izinto zasezweni zazo lezi into inxushunxushu le kade iyenzeka la khona lapha ngoba izinto kade zenzeka lapha na bezinzima alright ke mangikulalela still asiqaqedi kodwa ngathi sesi ngoba sengila hayi siyaphela okay sekusele okuncane hayi sekusele okuncane okay ngenxa yesikhathi lokho kusele sophinde sikuqhubezele khona le part le before soshutha othe ene uzoyikhuluma namhlanje noma kukhona umfo owakutshela ukuthi hey le ngicela Thembelani ungayikhuluma ubusoyikhulumela hayi iyo le kade ngiyikhuluma le yama prostitute le yokuthenga ama prostitute ngize ngihlushwa le moya kade busy ngihlupha ukuthi ngilale nayo ngokuthi ngangibhizi ngithenga ama prostitute ngilalile ke ibing prostitute ngilale nayo le moya bengisiwe bekhona naneyinyoka khona lapha na ngilale prostitute ngilale nazo neyinyoka yonke le nto le mawucabanga yini yenza ukuthi athi ungayikhulumi inhlobo le hayi kusho ukuthi uyesaba ngoba phela angithi kuyenza bakhona yena indlela angichazela ngayo ukuthi yabo na unokuphuma mhlambe athi kuyobona lezi indawo yabo kodwa hayi ngaso sonke isikhathi so manje usaba ukuthi lento oyikhulumayo le iyamthinta manje usaba ukuthi lento engiyikhulumayo iyamthinta iya expose okay then ukwakhuluma futhi enye part la uthi khona ukwafika futhi kwelinye izulu saya khona noma yilo leli ebezicela abathakathi yilo leli kade linabathakathi okay okay alright usithi kancane okulandelayo okulandelayo nje ukuthi kancane kahle mangathinta okulandelayo ngingathinta nje ukuthi into elandelayo kufike kuthe nje makwenzeka leyo nto leyo wayesefika omdala weinsuku ya uNkulunkulu okay ngoba uthe ngakafiki bangitshela ukuthi ezulwini bathi ingane lengayiphika ikhona nasezulwini right soqhubeka kuleyo part leyo ke sikwazi ukuthi siyithole kusesakale nabantu abaningi hayi babukeli ngenxa yesikhathi sisoyivala la namhlanje sophinde siyiqhube futhi siyabonga kakhulu Thembelani ayengidlulise nje lokhu kubabukeli ngidlulisa ukubonga kinina kakhulu bengicelile last ngathi ngicela nje idonation ye laptop ngiyanibonga kakhulu babukeli khona abadonateile futhi nje badonateile nje impela ngiyabonga kakhulu ngathi uNkulunkulu anganibusisa ngasho nje ngithi ngingafihli imali nje ababukela abayidonateile ifikile impela ku 5385 imali efikile so le part ye donation babukeli nami sengizoyiqedelela mina especially when it comes to laptop ngibongile kuwo wonke nje umuntu ocontributile ngenhliziyo zenu ezimhlophe uNkulunkulu anibusise uma ngabe kukhona onikelayo of which vele isicelo ke lesi ukuthi uma ngabe nje kukhona onikelayo please iqhubekane ninikele ngoba kuningi nje okunye ngeke ngikubali ukuthi lokho laptop eyibesikudinga kakhulu ikhona bengathi kuyaphuthuma so ngiyanibonga kakhulu qhubeka kanje futhi ninikele uyasiza eindaweni eziningi nina ngeke nibone kokunye especially kuthola ukuthi kufuneka lo muntu
khona nje inceke nje engisalokho ngikhuluma nayo from eCape Town imele isukele ize la inobufakazi obuyisimangaliso. So umnikelo wenu uzosiza kwizinto ezifana nalezo ayodwa zikhona nezinye. Ngiyakwazi ukusizakala uma ngabe nani ningimeet halfway nami yabona. Ngiyanibonga kakhulu ngizothi nje kunina isandla sedlula ikhanda ngiyanibonga kuwonke umuntu ngibonge nakubantu abama member bonke nje ama sponsors ngiyanibonga nje kakhulu. Sesiyivala for today so phinde futhi sihlangane kwelandelayo amazwi akho okugcina nje Nceko sivale. Amazwi amogcina. Yes. Bengicela nje ungidlula kule Nkosi yami. Kulento ade ngikhuluma ngayo yobuthakathi nemkhuvu na yonke leyo nto. Yes. uNkulunkulu wayiveza ke leyo nto leyo khona abazalwane esikhonza nabo ababehambile besemakhaya uma befika emakhaya befike bakhulekele izingane lapha uma beyikhulekele izingane zayikhuluma ngokuthetshulwa uthi ithetshulwa kanjani ezinye ikhuluma ngamavoice onga-understand amakati ezinye ikhala njengeinkukhu yonke leyo nto yabo uma bebuya labazalwane kanti vele lezi zinto lezi ngangilokhu ngiyikhuluma phambi kwabo bathe mabebuye emakhaya bekhulekela izingane kwenzeka izinto ezifana nalezo bafika bangilanda straight bathi hawu kanti into ubuqinisile lezi zinto okade uyikhuluma thina besingazazi sizwe lethina ngokwethu izingane zifakaza zithi zithathwa kanje kunje kusho ukuthi izinto ezikhona nje bazalwane mhlambe yikho engakhuluma mhlambe namanye kamazwi bazalwane engakhuluma ukuthi bazalwane asikholweni nje bazalwane asikholweni ngiyabonga kholwe kuJesu Kristu. Kholwe kuJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu khona nami nje ngiyambona ukhona ngempela kubalulekile ukuthi simethembe simkholwe sisindiswe futhi ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Nceko wena uhambe wabhekana noSathane ngqo. Amen. Ekuphanana neoffer. Phela nje ukukhuluma iqiniso kahle bakhona baphiwe ama offer ba reach today and ureveal something nokuthi kanti lama offer futhi ahambisana neminyaka ethile ukuthi wayithatha le offer yes uzoba rich kodwa uzophila isikhathi esengaka nazi nezilwane kunama sacrifices amaningi seselapho nje Nceko ngiyaza siqalanga ngomkhuleko but namhlanje cela sivale ngomkhuleko sijwayele ukukhuleka thina uyazi nawe off camera. Amen. Ngicela namhlanje sivale nje ngomkhuleko ngicela nje lo mkhuleko lezo vale kuwena umkhuleko. Yes please. Cela ukukhuleke egameni lika Jesu. Yes. Baba uNkulunkulu ongcwele uNkulunkulu ombula imfihlakalo uNkulunkulu ophakeme egameni lika Jesu Kristu inkosi. Baba uNkulunkulu namandla wonke awukhulumi baba ufakaza awuzambuli kungenasidingo kodwa uNkulunkulu namandla kunesidingo awunkosi yami washo baba wathi nangufakazi baba abayoba nabo bayomnqobo omubi baba siyabonga ukuthi uSathane unyathelwe phansi siyabonga Nkosi ukuthi abantwana bakho bayabuyela kuwe Nkosi yeNkulunkulu namandla bonke ababanjwe imimoya yobunyanga imimoya yobuthakathi uNkulunkulu namandla wonke imimoya yalezi zinto kade ngiyibona Nkosi yami ethinta ingcebo yezwe nanani yonke leyo nto leyo baba Nkosi yami baba egameni lika Jesu bazokhululwa uNkulunkulu namandla abanye bayokwazi ukuthi lezi zinto izinto zesikhashana ziyadlula qhubeka ke uNkulunkulu namandla wonke ulwe babu bese sidini lethu egameni lika Jesu usisindise baba kuyo yonke imimoya uNkulunkulu namandla esibhekana nayo uNkulunkulu namandla nezimpi moya ongcwele in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen.